Patalo fo mo folo fatu sa mo lo mai mo ka de vang ole fia file toe a metalio le tautua fa wa wa lo Blue TV. Ai mai se ole poro kalame ole Tautai A'E. Mare mare wia fai volo tato wutiru e le reia fiafi au le lei matango fie longo le leia matau le leia. E le alofa fa a wa wa lo tato batei sili le langi. Aso se fulu ma le fa le nei ole masina o mati. Masina lo tolu le ditu saga lua fe lua se fulu ma le fa. Le o tātou tō ai tō noo, le wholaunga i le rei fiafi. E a mātou i au ki le rei. E a o sa valinga fo i wha au a Samoa ma le lalolangi a toa. E o iaina ese o tātou waso, ese a tātou taimi, inisio. O le mamaru lo telo le antiru o lo o mai moa mai tafa te tele o le lalolangi. A e tasi a i tātou i lalo le nei, fonga ele. E a ila sirafanga lo tātou ma teisiri le langi. Bela leo te fia fa felo ai mo folofa fa tu lima ma fa ta lofa. Ya, i leo po tutu o pa ia o Samoa. Ma yona tafa te tele. Ai ngata ilea, ia ona mamalu ma ona tau langinga. Pa ia masa ma fai ngā fo i o Samoa. Le rei vanga o le fia. Fia tō auna nei a asiata. Ia o le urupo o tau te fia tele iai. E te mauaile ata. E te mauaile ita. E te mauaile ino. E ke alofa fo i ai. Io e te fia lava fo i tali le tātou purukalame. Ia awa fo i ia. Nei palo. O nei meo lo tutupu o tātou ori. O nei updates fo i news. Mea sā tutupu. O mea fo i o lo faa ua upeo na tutupu. Ia e maise mea o le a tutupu. Ia mangisi mea ele i kai aku kupu. Ai wa makanga fa ilo mai ele tua le atu. Alore so fo bru ma lole langi ma tafi Samoa. Po fele te ma wa mai ele. Tau tua ma le au nanga. Ia po fia fo i te share tuai ma e fa so ai le nei tau tua mai le Blue TV mai so le tanto por kalame o le Tautai A'E. Fa talo fatu ia de oe malu ainga. Oe o lo to lua si au fa nau. Ioe no foalo pa ia fo io. O matua, uncles or aunties or cousins, nephews, nieces, grandchildren, tātou malava o ainga whamai. E tā apea no poto. E ale winga o le nantala. Po fiale vaenga o ke lope, mauaile manguia o lea, ia ma whaalele i eisi anga lupe. Walanga o tātou ma o lupe. Whaalele a no mai kāle sia me se foi. O ainga. E soifua e ai Samoa. Fa manguia le tua pe o tulanga tau ya o onga, ngā luenga. Ea, po o le kuota, po o le alava, ta alonga, skola sipi. Ia o hava noa umai fai ele tua. A fa bela e te tuu fa atu ai watu osio a inga i Samoa ma le humble beginning sa a manta mai. Ai fa alele lau lupe, le vau maua ma le vate a tea ma le lalolangi te li. A faila le te maua mai le o nanga de walanga o le fuaka ko fili le lungo pe au manga runga le ea. E tau wala antu ya la fata fasala lau le social media ma le YouTube. Fata lo fatu asiata. Malo le saili malo. Malo le tautua. Tautua matavela o le tautua futoto. O le tautua ntua vai. O le tautua upu. Ya o le tautua ai tau malele. Iyo e tautua matalilo. Wa upu le ngangana e wha matala inai. Lau tautua, wha malo atu, Tautai A'E. Maruia le rivanga o le fiafi. Ia, pa ia wha le tala le lei, matua le tuu lau whai ngā lue ngā le tua malantou whata whai taulanga e fia. O tau whare tua, au whai ngā lue ngā tutofia le tua. Wha malo, ma wha malo atu. Wha aftai atu fo i la tau talo. Ia, wa fo i le tō matawina o le upu. Ya, wale savaringa ile ko fai ngofie nge yaso. Wa matua tupu tele le mala malamba male anta mamai. Wo oi mata upu sa fa pea ole matua fai ngofie ona tausi. Fai ngofie ona soifua maolai. Oka ele lilingi ai o mafau ngor to tele. Ka ke ifo e maka ko ifo iba ye a fo ile nga ngā lava le tu la ngalo te fata lo fa fio yo le tala le a o leo mai la ma le se tio ele se a tala le tusi e o mai ya so e tupu tele ai le mala malama
faali lava le matautia o le tangata lātou ia. Ua tau mawhai fo i le tangata e lolo mai. Ia oa o ngā ale upu le atua po awhionga le atua. E lolo mai le mea lai manga oai. Ia watalo fatu le au lolo. Ava pe o le kesoi e te mai mo mai a o lo sifi o lolo mai le upu le atua e te mana o fo le ia fit le lei. Perfect fittings for your lifestyle. Alanga iris kaka whapenga. E whai kau wartu tuis ba ia o le manga, ia ai o lo le whai upuru ngā, ma le mata upuru le nā, e mantua la vea le le ia, e va ai le whapasinga. Wa solo le whatalofa, pa ia nā, ia, le tala le lei, a wā fōi ia le pai sina ma le talanga pa ia o ngā rue ngā le tua, ia i whata whaitau langa i fia, e le ma whaitau dia. Pa ia wha le malo, ia, wā le fio leo babalu le malo Samoa, lau fionga foi ia ile tama ainga le tui baleli fano ia balo masiofo ia suiao masui le fono sui tofia mai se foi le palemia malau ka peneta fo vitalai ia mare mota fono mamalu Samoa ia te nane foi le fio le fa masino sili ia male fa masino nga Samoa iona tafa te teli pa ia fa le malo ia e pola pui le au fainga ruenga ale malo bo tofia a tau te ngā lulue, ma tau tua, lo tātou watero. Ia, rangata i leo pa ia fo i wha leanga nu. Ia, wā oe, ainga ma lātou tama ma lātou ainga onofo ainga o papa ma ainga na te wha i wha. Ia, e tau tua upu aitu mua ma pule o itu au ma lātou ainga li taibara wha o whono ti. Whatalo fo i lo tātou motu i sasa e. Ia, a wasua ma le vai whanua fo mai tūlangi. Sa ole me sale o mua ma le launiu na sa lua. Ia, mai so fatu le motu, ia fa pea ma wa to, ia le fio o le maru tele. Pa ia o Samoa, pa mai a tafa le malama i saua. Ona malama ngia leo anga lenga o ele elo la taua. Tu la lanta i fale moa na tau ilo i manu o malo. Ai fusi ai le fau o malo o wa o Samoa. O le ainga. Ata lo fatu le vanga o le afiafi. Ia, afe leo la ufa malo, la ufa talofa. Tu sina. Le lauao sina. Ia, o lantou o le ua e whaalanu maa ave. E sili anga iai ainga o nuu ma e kālisia. E fe sili iai le tinifu ma le lalo vaoa. E fe sili fo iai le au puputoa ma le au fueloloa. Wa o lo lantou foi. Nafa o le faa wau leo uputu ngutu ma tuutalinga. Ia, wa lava le tuu faa solosoloina. Ia, o le anga nuu te manu whaata vae ia iona fulu, whaata alofa, o folo whantu. Ia, wala tou mafutanga le nevanga o le afiafi. A whai o mafuka mai se ka māmakua ma se tina matua whatoa malanga mai Samoa. Ia mātou ni usila nei, o le tātou ofisa autu, o Manukau ni usila. Whaata alofa atu le hia te oi maa lor malanga manuia. I lou lanto i le ea, ma lou lanto i le vasa, o lou le fulefua mai, ma lou waa antau mai ngantai. Ma lou le fulau, ma lou foi. Ia, le whaatoa. Haere mai. Kia ora, tēnā koutou. Tēnā katou. Oi. La e rua fo ili ere urupo wha mauri. Ia langa ka uwha e kusinga au ka mai wha mauri. Le ngai moni a fo i o tātou wa tātou toa. Ioi, maniu tātou pui nei e tunu. Ia a le anga o le tangata marona wha asino manga. Ia, o le whanua fo i marona tapu a whanua. Tātou te whaalolongia fo i lana i o tātou tangata whenua ioi. O i lātou fo i o whaasino manga o nei ele, ia mai se fo i la, ia i lātou na sao mai ono o tūlanga whaa vai tama. Palanga irika kongo o maoli o tangata papai. O tangata vai tama mai tutonu o le nuu le nei po o le tunu le nei o Aotearoa. Ia, mai se fo i la ma tātou o tangata vai tama. E vai kama mai fo i kako. Iyo. Amaya ya le si po fia pe ke me mika nga e fa nau ma e soifua e ngi usila. Va mai o le New Zealand birthday. Ya i manta ma le sila ma le manta mai tangata whenua. O tātou umo tangata adopt mai to tonu. O le dei fo ia tunu e alai privileges ia ma vanoa fo. Na sa ili malo ai na yo tātou tua ia, o nisi ua whailangi lo lantou wholonga.
ia a onisi o lo soifua mai pea fatalofa afe mai lo fatalofa ia te outou malava e lo mafuta mai lugar program le tofa vai malai se uso ia asianta keidio asianta ia malo masiofo e fai ia di so frequadi ia malau mana mea ia be se foi o le to tele lava ni se o tantou lungo le program fatalo fatu foi ile ai tua a le tamaita ia Olivia ia ale male tina ia moa le mafuta bai foi ia matou au kila di nei be se foi o fatata mati le lua ia ma le tausia te sisi ma le to tele fionga fumono le mafuta bai di vai ngale fi Victoria au Italia ma lo lava le sai ma lo le fa to atalo fa to antu le tama matua ia le o va mafuta mai nei au kilani mafiro i masio wa tadi i lan so na fiere ma liu sa au wa tu ia toi mo moli tu ila ma fa mai senga i lungo la por kala mea wa ma tu le nei yaso ole ma liu sa ma to au wa tu ma sia ma to tama fa le nganga sia o fe au ma ma sia ma tu tina fa le nganga pasta fata waita ma fre tu melody ma tu na ma tu tu la o to sa uninga pe au fa ma vai o se tua a e fa sino stasio atali e lo lotu sia matou kalesia ma siona to lua lo lotu ia matou ia le tali ia ken matou tu lea ile sounding or family service le pole so aso lua ia male pe fa ma vai le so na nafi sa fa ile ese tatu po na fai ula ia le o tau le wa manga ia fo ile wo kai lo ile fa le fole na mo event ina le Sunny Bell Sunny Bell nai o tau. Ma to o wai tu la ia le ia pe fa ma vai. O le mela e faila utala. O le ko akele. O na o tangata fo ia le ngata o ainga fa afta ia fa pitoa ile to o leso. Talinga ia le vaupolo. Ia le to ina esele au le leilanga songa i miki nga uka kala la e yor ka malo ai fa le fulu. Ia awa fo i fa lo longa na fia nga ia na ua mai a ona fa le lau asile. Tinala o si matou si atari ile lotu ya matou e sua fai a fololi o boa lominga le fai fololi lominga ai wo ke ila lo watu wai o va vai ku o le to atele yo di so tanga to le matou ainga mai sa tau papa sa tau le sa ma ko filo ia e oi e to atele ya le to fa fo ia tui ia ma nisi fo yo tau ainga ia iso matou nu ina i papa sa tau ma sa tau le matou ainga sa vauliko matou felo ila ia ma le muli ane uloa o le tua ata ma o le tina ia fo lo le u failangi lana fo lo o le papa sa kaua e oi ia o le sala mumu ma sale aula ia le si vai ngo siona tua atina toi mole toi lan fa te le pa yo ainga na lua ia ile sunga ia lo minga le tamalo to fa vau ia mali pa yo ainga me se fo il to ia le vau ma o to uma santan to feilo ia le sona nafi fa malo lava fa tai mo me uma ia ma fa toi atu fa mai senga ia wa fo ile tu wa yo le malo ia po le mali wa yo le tina ia flole e tala volo vo ia stofina flole li atoson limas ful ele tau matou atu mo le mausa fa ile family service e se fo ila skairinga ole maliu le io e mana ia fo ia ona o pe yo mo ngala va ia masa afi finga ole tina e fai fo ile le farewell party ma ia fo se fo se ole fuata marona lo io sa fa fia ila ile ai i te mo pe fa ma vai ia le fa ile le maputinga band le sunga mo di pola Wayne ia se le le yo le kama ia me se vola se uso ia tautunu po tama ia stau mata fa ile maliu o tina ia fualoli ia fa afte tele ala pa yo ainga ia va tu fo ia pa yo ainga o mavenga ia me se fo le su ma fa vonga ia fio fo te soa ia ma vai to fanga ia ala tai fo fa fa sa tau ma le talinga ia le lunga ia fai fo ta tu te tala no pa yo vai tu ia tu lona se polo me se fa maru lunga wa le fioli e lua ma pum sa pista
ia la ta i lau whautautanga le tufunga pule le tufunga ito le tufunga lofa ia le tufunga to tama ia te oe sa le aula ia whaafte tele manisio i tu te tele sa tatou pale fia ngai le ansona nafi ko akele la io ngai kangaka e fia le prokalami iyo ai tate ro fo ya la tanga tai fa ma ngai ia wa se fa ko ko mai o relate to what wila ile ni so tatu fa silang ma na yo tanto wa updates e ka ki rongo fia ya la tanga ta mali fa tai fa mai to tele pu e mako waka mangisi fa ta lo fa tu o mai na no mai yo kaurele le saka ai fo yanga ngafi kaurele le saka ai ka ke kilo soro po ai lai pu e haka mai aka ika va tai lai mo fo leva no ai ka kiro go fie fa liska ka vo ile ya ko aro ka kule vai ai ka ki vai ya kwai nguku ma la fa wa o mi e pa kule wa li fa ngai mo e pi lai fa su mu pi lai le fie iyo ko ki va ko vai ngala ka va e ro ala fa o maka ile alu lunga va pe ro ai o le to tele la ia la tau foi fia foi fa longo le prokalame ia mamole tai foi tu blanga foi le tanto prokalame ai ole tasila va nga wo tala no an tuai I tu langa o mene yo o fa la velave fa samo ole tu langa foi le o ie ke va ai le pisi o mo mau paolo ko kupu ngai me o fa la velave fa samo o ie te va ai le pisi ia ka ko walu ia upu fai ngofia o le upu aso uma le ngangana le vau ngana aso uma o le fai ava ma le noftani a wai top te fi wa ko fa mai le ko fa nga upu manga mea so ia ko ke pero la fa nga la fa nga e lo fa nei ma e fi le ma e lo fa ono ni me wo ma nga vai le fa mai aua o le a inga ngei mo tau o mai ni me fa pena aswiki ke le mane le fai nga ngai tiava mangai ngofoka e vai le kala are sa o pole por ua por makai nga fa longo ko singa kala le fai ava mar ngofoka nge ala ngai loa bu kai sfulu wa fe me nga la u me fai ava mai fakari ole ai nga ngei ele o lai u pure fai ava nga nga sau ngi ngai ku sanga we fa longo ko makai ale le matai ale tas ai fa longo kunga mai ia le fa malulu meska malo wa ta mai lo ta malo e lo ngofia o ti ava pole mai ia mali ela o fio ngai sa le fa malulu mai ia si ska malo o kedio le fa malulu meska malo o anai matene wale awai mai ade uma fa mai ise me mai mai ia la foi fa malia mai fa mai wo fa ia ku ia o ko wale mo mai isole mea ia mon mor fa ia lauro mor fa ia mea le ngo fa ku ila ngo mo me nge fa ia va vela le mai tala tu se le ngutu lo fa va la vale ta oi manuia ona e ta oi le fa sala ele ka vela nga le leng ofa so I go ke pelo pe ko fa mai o ainga nge le o la me e uso ma ku fa fi la nga ainga fa pe nga e ainga fa pe nga fa mai ole ainga yo ko ru ai me sia o ele finge le ru pe pelo lo ainga kala ngoa nge mai me ale number 1 na ia me ale number 1 le ainga ko ru akurola ia yo isi on kauso ga kenge ho ile fa mai ole ainga le le kai ka ua ele ola le me no fkangi sa ki suore sfai su punga mai io ele kai ke ro ika ke ver ko inga fa longo mai ro ko inga le ile ai ka wa le ya non ko ro mai fa longo mai ro ko inga ui api ka fai per ko le fa longo mai ro ko inga mo ka maonga se kala le ile ke fo mo finge mo fo kangi pung ai la lo mo nga moenga pung ai la lo mo nga moenga ai vala au mai ele ai ngi menga nga lava mo sa mo is it best
ai ola pe ai faila lau tal a o nei lai mea nei ai va ai le ai vai o ngofo kange ma fai ava peko ai ke rore si me masangi ngo vai e fai ai kau vanga me ngi o fing of kang e fai kau vanga fingi o tau vanga mua e fai e fingi o pure kasi e da fesinga o ka ko ro den malo ronga ka ko me ka ko ka ko o kau vanga mua e fai e mengi o fingi me o me fa sa mo ai pa pela e ko alima pe ko ngore au sole kau fai ngofo mai la ia o kau vanga mua pure kasi han fai sa pure kasi e ke loai langa o kere manga o di fo kalala o o kere manga di fo kalala e fai sa pure kasi vai pure e ma fai o fai ka male vala le wa io fa mercare scamaro mai han io e fai vai ke o ka ro ko kange ngai lo wa he wa ngi kau fa vala e lunga ke fu e ha ve ala wa o re kau vanga mua ngai lo pure kasi so e kau karinga fa mai e ia ui popo ngai ngam e ia ui popo ngai ngam sa mo e ia ui popo ngai o ai pop fa mai se kau karinga pingi popo fo ngai kui ka manga lue vai kwa e fa ale o ar ka mai lue la iki ia kala ia fa mai o fea o kama pingi mama paske fa mai han o fea e ke wa ia o kama pingi mama paske kiwa ya vaku fo ka malo ya wala fe manga o au wang rongo ko o du mo mai vai la lor ka pokinga kamala ngale pi sau ngai po vai ko kari ngoro ka mo au nga si uso ya au ngale kamala ngai ka mi billo ku ya ko ro le ku mo le o fa ka lue fa pe vai ya ku ra swing so ro kamanga fa mai o ya la nga tau vanga luanga kau vanga longa koru sei era ka o ya wa kau vanga ya ai yo le la foi ngai ringo ku uma fe ka mai ona o le fe liu wa ir kau vanga sei ku ia ku le sei kiro ku fa mai se o le kau ke mai vai le kiki ku ile si ku se han le kau aulo ke mo se me wa uma le ila o me aulo ke mo se me vai pi cold kuia ko nga mai langa e laku ngai foi familia manga seinga si mai lo kuia er kamanga pio le la pio pupula mai le la la o lai or ka vanga no nga far nga sei or kamalo nga dima balau kamala nga vali la ngu ko ma vali kingi ma vali la ngu ku mai ola ngu ku la ai ese foi la ke se fai la ka mai kala le ke lo me le ngo fai ya ku vali ngo la ngu ku yo ka mai ka soli do vai ko singa malai do vai ko singa malai la ka pi fo ile sa o linga wala nga ese ka mu vai pi alu le le code one la pe alu le code one the first code alu ku second code lo ke kala ngo ile term fa vali alu ku lo me pc ole ale plus avo ile le o so runga e ke vai la isi kai mi fa sprinkle ai me ila ya ai fa ai ur ka malangu ruli le pe e fa yengi fa kau makau li o ka ia a o ngei uma mea ole aunga uma or kai mi le la afer wa ia le vale or fingo fa lo longa o kingi di mala ko o ka la kulo la maskaili wale ma fainga mingo ye ka ise ko wala usa wa uma ngi sikaidi aya la chulo wale ma fainga kango se ko ba foi la ngai ngau ye kingi di ma me uma ngi man sa fa ia elo iyo sa elo le pese fa amane ene awale mino
Tatou malolonga. A foi mai. Tatou vasara longa. Ma tatou news update ni vanga wala vanga aka. Tatou malolonga. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe te asia tu ila na tu si o le faso mo le fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre. E fia le PacificEzy e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whamara tuino le e seta o le neitau sanga. E whase fulu whailonga tupe e tai lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to na i ova i aso te tasi e afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le lima ta la atu tongi pe awha ngā le PacificEzy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewea ai au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasilia mo le fitu se fulu a tātou na la o wha sopori e New Zealand pe asesi mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha PacificEzy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Melo batile wa petonu le July 5 le tautua fa o le Blue TV e mai sur proklame o le Tautai A'E fai wa tātou turu. Nei vanga le via fa talo fa tu aitina u malava ma fuanga fa ya ukala. Le anga si fa tula le tatu wo lo le fa sala loma. O le va ya solen tene. Ya o le fa ta waina ya por ngi fa masinga ka ko veo le masina. O le fa ta waina o tina i le langi po tamaita. International Women's Day le sa fa mana tu va solen tene. Ya ai ongo le masinga ka wa ngi mo o to. Ai elenga o se masinga i la le fa ta waina o to faiva. Every day, all day, 24/7. Iwe, o le fa tahua la le na matulanga uma. Iwe, mai tahua lava. Ya, kahua i o lo fa tahua au te unga, mau ta penanga. Iwe, o le kahua ia. Wa uma aso la sa Theosophy Merka vale ke sa wele se rualo ulu e te sa malo i e tausulu mai malo mitia. Ala yo ia pia. Mana tu foi la ina wo mai ni. E ia me ma fayonga ka ko suia ai ku ma wa longa fa vai. Ar kero kai mi ka kela ko shopping center o Tara. E puru mai ai parang ke yo isu. La ukala le ke o fo ha. Ioi, o isi sole ia pe ka uso ko ngai se tai mele tai au tau fa tau se to ana ima. Sole lai fe rua ima parang ke ma a ka ke loa kwa. E le yo o le vai. Oh my good boy. Ioi. O le halala le na le na te fai atu le e ta ua lo teu le le. Ka ko uma. E le na o ta mai tai fo i potina. Tato uma. Wa uma so la nga o nga fa pa ukoko a. Bala au mai marisi a ingol ko next door vol. Ke alu se sa le mo ke ko e fa ka o so kwa maro ye le nga fa pa ukoko ai. A o le leve o le ulu la tau ia ma erwat. Fa kwa e realizing nga o kas prepala uri mo le sa ua werkoko. Ina wa sa unge ke oso kongor faro lor sisi ke. Wauma, au taimine. Fa taua i o le teu le lei o le soifua. Maleola. Iyo. Ya,
vai le manga ya vai le manga ya nga fai au box o triangle o uma o uma au boxes o lenga awangi e fa mo ke le filter ia ra fo ko nga moni le ka ko mo ia ro ka ko intanto wa so fa na e me se vo il tato fa silanga a we tena na tele le filter lenga ke le fe wa I real life le filter o le filter ia nga o lu mar camera vai la camera and that what you see is what you get yo oi va ianga si kai dia no awalanga e se le filter e se lo la kuloa ka fe kawi wa hilis ka fa penga so le aka va ia ku ngai se ka mai ka ia e pese mai le filter o ka pese a ngelu fa ko apa uma yanga pole lang ai ke ia lo ka fe kawi fa fu se ia imangili ili surprise Wait. Are mo vai ngai ko e te tau le ngorang. E kau ku puya o ngame. Le winga la na le vetula utala. Fa ta ua lo fai au box o ai ngo triangle, rectangle, ha umar ka ungo nga mau me uma make up, make in. Brief out, brief in. Tadolu tanto wa nisio ale fa nga so lo ka ko we uma ya I ka ko tadolu inisio tanto wa aso so fo ma so fa na tau no mai ole nei fo yaso fa mlianga malo fa nga ole anto nga ole sumar tasi tau sanga ole afa fine ya telesia fa ngutu o lo fa nga mai ona ai nga uma mawo ma ona uso matuanga ne ai mai se ona matua o ani matapu soa dui balusami loto mau fa ngutu mai Kangaroo Point Brisbane au Setalia. Ya family le tua ya joy la fine telesia fa ngutu ile soe a toa ilo se fulu maritasi tu sanga fa tai le tua family nga na vatu ya siata male Tautai A'E ile nei vanga o le fiafi. O le sila family nga le luai tatu family nga ole a toa nga le tasi tu sanga ole a fa fine ya Semira Salvation. Ooh, I love that name. Semira Salvation. Politene tamita ya Semira faola tanga. Happy first birthday. Ya alo faanga ma faamanuyanga ya ele ngata ma yo ainga uma ai mai se lavo na yo matua pili. O fele sa werka ko wa le tunu ure sa werita to birthday greetings le ya tele o mau le ya le atunu ona pe le au mai tu le tato ya okay longi se vo ya over excited ma sen mai ya le fai na fe le vale ma futa mai ya ma to el tasi to sang ola fini ya I fa moni anga ma le pui nga le tu ai lo soifua tupu ya wa fo ya le tau singa le tu ya te o me se fo onai yo ma tu mo fo ila ore ma losi tau si ai o ele fini ole family anga le o so mai so le talofa ole aso soifua so ki kilo kunga aso soifua le uso pole to fa fai malo Alan Star Wars sole happy birthday hela o fionga le polisilia li ole PacificEzy money transfer ya ole tasi o company o lango suaina fa sala longa ale Blue TV e tau la tu le tatu sports tala noa ma le proclame fo o le Tautai A'E ya halo faanga mai le fionga e fui mono Pinanti Williams ya ai mai se foi la le songa ya captain Doko ya marekaki my group io o le kulupu ngai wa kelenga mo o mia ele tele o Samoa umai neima Samoa I sifo ia maso se tafa tulanga tau au nanga mo o mia lau tele charity works for ia alo lo fa do tele ai tau sanga uma ia la tau fundraising e ave mo le mapu I fangalele ia tatou matutua ya le lai ia ile fionga fo ile li polisi le PacificEzy money transfer fa malo e me se foi la le uso foi mono Pinanti Williams e me se foi o toko ya alo faanga ma famulianga fo I mai asiata ya ile so ile atoanga pe ya foko alusu kasi le sunga ile lipule ya fai malo sa e lusu kasi e fa mai malonga kali 20 years ago
Happy birthday, brother. Ia, pau nao nisi o tātou asa soifua, ia ma outou o malava o loo mawhai o na mai mō mai le nei vanga o le fiafi. E o loo whailonga o tau asa soifua, masu whanau le so, whamuri e tele le tua. I o tau asa soifua. Tātou mei mai tātou wha silisilanga. O nisi nei o nei wha silisilanga po wha salalaunga fo ia. Ia, kamala io kama kokongi. Io e. E leo kama faifua fo ile mana tua peona o fai atu ia o waiesi se le ni te tongina mai se fo ipe a fa pea e ia ni au fa silanga po fa salalonga e fia tu inatu i lungo le tatou porkalame o le Tautai A'E le fo ila fiafi mo mo atu le fa silanga le o le tausala sa ili se leni ale afio anga o le vi sale mo ai au kilani nei. O le amua pe ia mea i le langi, e le tapa au sili marunanga le lei. Ua tātou o ai faliseu, sa ai maa o malie. Maute le fi le mu faa faiva mau o alofanga, le mamaru tele o e Samoa faa fonga. O le ae fo i vatapu, o upa ia Samoa le anturu pele, o sa mawhainga o taulangi mamamalu. O upa ia lava e le avea awa upa ia sawa o, ua ta oto lava a o sei a o le mona. Ua o se ala fo i o, a wā o pa ia e le popo, ma ba e le solo tulou. Le pa ia lava lea i le awhiwhi o tama ma ainga, o ainga ma lantou tama. Le usonga i antu mua mapule, i tu au ma lantoua, ainga i le tai, ma le va au foru ti. O le a le va ea fo i le fala o oto i ma malu tau ngafa, malu o le usonga i sasai. Upu i asua ma le vai whanua o fofo mai tūlangi, sa ole masale au mua, ma le launiu na selua. A fiore manu tele, ma whaatui, ma upu i to'o tulou. Ai ole anga tonu loa le u whanalilo, ma le wha moe moe, o le whaatala ula, e le mamalu ma le pa ia o le tātou o fio anga, le no bele, le vi sa le imoa ma la mutu. O le pa ia lava lea i le sesua i o alo o le mali e toa, a inga tolu luan tua ma le ngau tala ma le mamalu i le whale tolu tulou na lava. Ua te talo antu i lo o tau pa ia ma le mamalu maualunga i le visa le imoa ma la mutu uma o alala ma papa au i au kila di dei i whapea. Ua tasi le wha moe moe o le komiti wha foe o tā penanga e fe soani ai isi o tātou nuu maona mawhatianga i Samoa i whapea. E le aise tu sanga fuafuaina o le tausala i ainga te itasi. O lou alofa lava e whaatino ai lau foai. A o se sila le atua o le langi. E tali atu ma toe whaatutumu louta mau ainga o le a folasia dalu le alofa whainu ule lei. O le a whaia le tātou tausala sa iri se leni i le aso lua sumare tolu mati lua whelua se furu mare wha i le lima i le afiafi i le no whanga o le PIC Hall 5 Ropata Avenue Boyne, England, i Aukilani. O le vala awantu ma le nganga maualalo a lau komiti, se i o tātou lima whaatasi a wale wha moe moe wa whianga iai masi o tātou nu. Le vi sa le imo ae ma la mutu, a iai ni au alofa, a fio mai. Susu mai, ma tala au mai. Tātou nu te mea whaatasi, ma fia whaatasi i le po. O le upo muli muli, a wana i ngalo lonu. E solo ia pa, e solo ia mauta malawa, e solo ia whanua ma ele, ai o le tua nā te toe wha foi mai. Wha moe moe o le a tātou whelo ia i le aso, i le alofa ma le angale le i o le tua. Sa inia le rei wha salaunga re komiti wha foi, tai whono, whio ngai a pātea ngongo, si uewa wha aui. Sunga re whailau tusi, le unua ia lii a rieta wha besolo, teu oloa, piseta wha lau, sui ofisa, Melissa Lea Ana. Sui o le nuu, sunga re whawhiangainga, Reverend Tafatolu a Belu, ma le mamalu tele o le mafutanga i Aukilani nei. Ia, o le whaasirisila le nā le tausala sa ili se leni, e lo si tausala online, al kama leo le tausala sa ili se leni. Ia, a le fio angor visa le imoa mala mutu, na utu ina dulunga. Ia, suli ma fioi, alo fo ima. Tama whanau o le whioanga, maritu malo, e o paolo fo i mga whasiri langi. Alo lo whane, o le aunga, o le anu whale o le wha moe moe. Ia ele o toi nama le laina, le tau awa meina, ia o la tau wa, tu langa fo i tau i whalenga o lo tutupu mai Samoa, ia,
mafuanga lea ua te talo tuai i le tau feso swani. O le se tatu whasilanga. Mai le vaenga le Pacific Finance Center i Brisbane i au se talia. Turone Samoa o le au mamala o pa ia mamanu le aleo i aise wha matalanga o wa oe o mona tofi. Ai fia le Pacific Finance Center maana pa anga i whasilsila antu o le a whaatau nuina le seminar i Brisbane i le aso toana i neise furu maleono o le masina le i le wha i le afiafi no whanga e whakasa Southwest Tia Whauhora. Tua tusi lua valu Leroy Road, Willawong. Wha moe moenga ina ia mawhai ona viso swani i le wha mala mai no fisili. Atu ngalunga ma wha fitauli o fitaiai ma le mamalu o le antunu i le umia ina o se fale a wala e mawai se fale o vaenga tau investi investment maisi. Wha bole le mamalu o le antunu ma tau te vala aulia lo ainga antoa o e malau whanau tātou te wheilo ia i lea wha moe whaafitai Pacific Finance Center mana paanga. Ia. O nisi nao tātou whaasilasilanga lea ua mawhai ona. O mai fo i lungo le tātou wa porokalami ale tautai ia ele reivanga fo i o lea fiafi. O tau uma fo i lao lo o hawhifio i Brisbane. Ia, whaongale na hawa noa tāua. Ia awa foi ia le wha mana mai no di so vaenga. Ia ma tūlanga foi. Ia molo tau si la fia o vaenga. Tūlanga tau fale. Ia o investment. A wala e mawai. Tūlanga whapena. Ia o le a wha tau taia nisi foi o tamali. O le atunu ua yailo la tau to mai. Pe o le talinga ia whale atua. Ia me se foi o le sunga tanga loa. Fia manase manisi lava foi o ilantou. O le a wai ai. Ia, e le seguru fale wai ke alufua la kamala. Okay, tātou whaasolo o nisi o tātou wa update. Mea fo i o tutupu, marisi fo i o vaenga, a warisi la fia lu tātou o turu. O le tūlanga i le amatanga o le riva yasu. Whate ia i fo i ia le pulenga a le Mangere Town Centre. Ia mātou South Auckland. Ia, pe o se taimi mua wa tūla i ai lea wha lave fo i matūlanga o ngā o inga. E tau ala mai i ngā i o inga leanga fo ia tūpulanga o le au whao mea. E sa whatau teia i le vāwe au lea o le aso sa a mala aso ngā fua. Ia, ma talepe i nā ai tau te sausi sila mai wa sao mai i kokongura ka vale kokongo le Town Centre. Ia, ma wha lea ngai nā ai nisi o whale o loa, ma ngāo i ai nisi o loa. E sili antu le tau au whai ma le lua se furu afi. Tā la tūpeni usila. Ia o mea ai kukupu o le soifuanga ai a whaiso o wa makua le mali. Ta si lea folanga fo ina whaia e le whai ngā malo lea wa tūla i mai. E tā waila le toi wha manatu pia. O le enforcement o le tūla fono e mese fo i o wha to te leina o malu le malo po leo. A wala ia le tinei o tu ai ngā whaafitauri whapenei po le whaaititia. O tu ai ngā whaafitauri ma le tua fo i le lātau sanga ma paia inga o tuana i atua o tu mai le leipa. O le mokua ke le lau. O matua i oe. Ua i whaima mausa o tūpulanga le vaenga. Ai pei paule o se ram rate mua. Ia au lele i lewa fo ina suia le whai ngā malo. Ia pe anda whai atu. E le whapea fo i a me tau le pua ma la fo ina whai ngā malo. Ai a vea fo i o mea o lo o tutupu ma wha a wau peo na tutupu. E wha atau nu uai nisi o la tau folanga. Sa whaia. A wai peo na o whai atu. Ta si lea vae ngā sa o la tau ina. Ia o le whaia o suinga te tele nei. Pe a whapea e pale mai. Ia lea la ua mua oso i a mākou South Auckland. Mana tua le shopping center lea. O le tele i o whale o loa. O nai o tātou tamali i Samoa. Pe foi la PacificEzy o la ia le latou ofisa fo te tonu. Ia ele o mo mai la se tātou wa update mai le fionga le lipule. Ia pe na tau wa fia ia le tūlanga fo ia. Ai Paul fale le va ma report ia mai lungoni o tātou Herald. O le fale fo le Red Rat. Manisi o fale taunga tāna i te tonu la fo i le shopping center. Ia o fale ai fia ai me o kupulanga wai e se asia break in ai ola o maingi o loa pule kasi ma ma a loa ma tūlanga fa pena. Ai tele ai na o e tango fia tamai e se e vai kaunga ka. Ia o ako pau o me fa pena ma tūlanga.
Ia ai hele ise fala velave na ripotia mai ai le vaenga maranga yoinga. Ole si tatou update. Ole update nei in fact ole vai sole na tene. Ai langa sale mo wala se lava se taimi au telo fosi le fia le totele. Ole o fa I loa lau tele mai ele pulenga ale vaenga lea ale Warner Bros. Le la tau te umia ma faanga yo yele news hub. Po le vaenga le TV free ma tau news ile dei. Ia ole a tapunia. Le nei au nanga tele lava ma le tele o porokalame news le TV free. I le masino yuni, e o atu le masino yuni ua tāpunia, wale ko yeini news, o le ongo, o isi ano anoa I o porokalame mana naia. In fact, ko kiki aka pungia umamare kampangia le news hub, nei New Zealand. O se tala na le ilongo le leima le I ave, le leinga ele au fai ngā ruenga manisi a fo I le management. Ia ona ua saule kola kama maku kua lai Amerika. Kama ke kele la tote o mia sa o lava. Ia shares matulanga uma lava le nei au nanga ia talo fai. Tasi le nei ia dea ue pe kulikuli a koe kangaka TV free kero kai. Mai se ala tau news. Ia manisi fo yo I la tau wailonga la tau tau tua. Peitai. O se tala wha noa. Le tapuni ayo lea au nanga. Ia pe au atu I le masina o uni. Ua reportia mai e silia I le toru se lau tangata whai ngā luenga o le a fia ai la tau ngā luenga. Tō a tele. Ioi, sira mai. Ia, o kasile vaenga, sira o fia. Kama lea e ila o kama ia, ala o whai niusia lau. Ioi, sia o friend leo Samantha ma. Ioi, ma lau kama o McRoberts. Ia, o tama mātutua lava ia, me se fo o le tech team le niusia o le ono le fiafi. Ia, pita ila. O ila e sila fia. Wa ese la le move le uba move vai le tūlanga o telecommunications ma whaasala launga. Wa move ilunga o social media. O le mafuanga, ua le lava le finance. Yes, le mafuanga le na. Tolu se lau ila tau o le a le aini ngā luenga. O le isi fo ila e umaku le aso mua na sau waile breaking news le vaso na tende. Ai so o ia ilesi aso, ai whaalau loa mai fo ili tala whaavau le TV1 la tau ia po le TV and seed. Le la tau te pulea le TV1 ma le radio and seed. O le a whaititia fo I tūlanga o la tau fo I whaasala launga. E pei o tātou porokalame masangi ka kou ngengi usila o le fair kou o le Sunday show. Ia ma le one news le midday ma le lantou late news I le afiafi. O le a tāpunia fo ia au nanga matulanga whapena. Ia, I le tautua mara au nanga le TV and set la tau ia po le TV1. Mafuanga, ia, ua no manera fo. Wa le lava fo I le tūlanga. Ma I le la tau I le whapea ona ua le ingi kupe o ngisi tūlanga, ma le tua. E whamaile la tau tala, me se foio I la tau o loo umia nei ma shares o nei company te tele te tono New Zealand. Ua sui le movement na tangata. Ia ua sui le movement na tangata I tūlanga o whaasala launga ua kau leifo in kampangi o koe whaasala lau. Mana tua o tamaia. O le main income lava ia o tūlanga I la tau whaasala launga ma tūlanga te tele. Ai ua take uma mangao ia uma I tūlanga wha social media le taimi le nei. Aioi. E pei au na whai atu. Ia. Ua vave atu le alu le tangata ma whea vea ilanga telefongi, that's your mini TV. O le alala ngā ia, why do you go e ke alu e whaasala lau sau kampa sau pisingi si e fia miri o ngā alu ai ma fia se lau a whea alu ai. Ai se ilonga e ki o le whale whako aki. A le taimile nei, ua whaasala lau ma advertise o matangata I lunga o le modern technology le taimile nei po le social media. Le ala fo ila lea. Ngā laionga o e vai ele ia. E se arka ko por kalame I tau te sira fia I Samoa. E pe e mua ioi, longo mai ele nganga o le atua. Le whaasoa. O tau whaafonga mai sa whaila o whaasoa 2 weeks ago. Le sa whaia kwaila o whaasoa fo ile le no compare inga kwaile anga e tau whaale maua kele, e kau whaale haa kele le sau ngoa so o mai o le kai o le kua ngai. Le fo ua tele ne sau noa ai le fionga tama I tai pāle mia. Isi kaimi. Ai mai se fo yo ngisi o le au old school le kokongo le pale mengi. E le maa ngai a fo ilo la tau tala noa so opi e tau whaaleanga I le social media ma tūlanga o whaasala launga o lo tau wala tui ia la ta wha social media.
Yes. Le kele. Ma fua i sea. Ale ko vai me lewa I hope o share du le tatou programi. I hope o mai mo mai ia ta yo le tatou watunu u Samoa. Mainstream television media matou. Po ke le vise fa sala lau. Le la kapungia. Te le o nanga o te lo fo e la e vaku i Samoa ke lo isi news e fa sala lau TV NZ. Le la ka kipi. Ma fua i sea. Wale polo fiki wale hingi si o ko fa sala lau o. Le anga fo yo soifuanga. O le ua tātou sui. O le se so koe fiaru se fale maka isanga ki vi makurikuri le niusi le fale. Le anga fo i le ua mawhaianga e maua ilunga o lau small device le alau ke fongi. Tūlanga la na le a vatu wai fautuanga. Fa amole mole. Ua sui le mingoia le lalolangi waka ko iai. Ua sui a fa apea wa ele to e tausami le fai ngofia lau fa asoa e fea kurikero kaimi. A fai wa ele ko e kausamia se kau folo ia so fai so. Ia, a fai wa ele ko e kausamia se fa ausi ia so uma so uma. A fai wa ele to e tausamia se pisua ia so uma so uma. Ma fua i sea. Ua sui fo i lau tasty mea ai. Ua sui le kausanga. O le steak. O le jobs. Pork jobs. Ia. O ha uma. Ia, o wa e oso le McDonald's pe ai manga o mia kama vavave. Wa e oso le KFC. O le winga la le na, ua sui le soifuanga, e whenga kānga ko mai pe so ngā whaika ko, tātou varu vi, maka ko kamanga kau asa mai ai ia leo langa fo imara soifuanga ono le i mau oni mea. Ua sui le kausanga ngei. Le winga la le na, le ua fitu e vatu le tātou wa news le na, ia, i tūlanga fo ua iai news ila. E tsere nena wei fo inga le i la tau e fia nei tautua. Ai ole a manaia ma polo fiti e fo. Ia, na ia mātou fo i tautua tauatia. Pei au mākou le Bluwave. E le hengi a mākou funding o maua mai mangi a mākou 2 milionga. E uma o tatou o ele vaenga lea lenga sa ungo e kula e pai kongo fongo ngafi. E le hengi a mātou 2 miliona e le hengi a mātou tupe whapena. O nai sa Maria anga le leila vai e whaasala lau. A lātou le fai ma sponsors. O i lātou fo ia le maua i le tele o ngā tupe. E le ngata i lea. O ngā ruenga fo i whai e le Bluwave, tūlanga tau marketing and website. Tūlanga whapena. Ia e amu ia la ngisi o lai mawangi funding si ma tūlanga whapena. Pei whai lao isi whale whaasara lau e langa ingai ki usila. E iei funding lai maua isi le ki o. Te tele mai le malo. Le la fo ila ngā le e whamai isi se langa lai whai fua i ole a le e a maa le kokongi ia pai mala whai. Ma fuana e sau ia mātou e tutongi. Wa nga si vai ngai mau ai ka ko wana nga kupi. E foi la ngai kau fai. Ma so ye ke ngau i me fai fu. Ole a tatou atu. Ile si vai ngau tatou updates. Ole tūlanga le sa tupu mai le so na nafi. Now, ona ele se tatou prokalame ole Tautai A'E nafi. A oro fa nga solo ai tau rumanga ole fono. Ioi. Fai tu la fono. Se fa kula tatou tamai video le. E te sila mai ai. Ina inisi nei o tau rumanga sa fia ngai malifono i le aso nafi. Ngai ai se ka mai vesi le sa kupu ai ngafi. Ai ua o manatu. Se i oto mai ai le tamai ka mai a le sa kupu kukungu le aso nafi. I le vao le tai o le tuangai. Ia ma le minister o whaatoanga. Ai mai se fo i o le minister e o le tūla fono sa fua i o na teu le aso nafi ma whaatala noa ina. Le minister o feso o ta inga. Ma fasala launga. Le fionga ya to Papatoetoe lupe. Paumuli luku. Ia. Ma le sui o falata tolu ya le ale le pule. Rimoni a yafi. E ia ila vaenga sa o latou. Ina ua fela foa i foi ma fitongi ai fa soyo tua o yo latou fina ngaloma. Tau malo ai tutono re mota i le ansona nafi. E ia vaenga. E umakau ke foi mai ai. Ona tatou whaasoa ila ia le lenga e whawa e ngā ka ua o te mana o e whaasoa i runga le proklame nei sa tupu mai le asoa nafi. Ai si kako mua tatou mua i le video lea. Le la atu e whaate pai lau whaafonga mua e misi whalau sinsila le nevanga le fiafi. Si o le mātou te ono saia. O koi kikianga o kaukala kulole e miskala e kaukala mai. O koi kikianga o kaukala lole lo... Malie lau whionga te te tuangai. O malo. Malie lau whionga te te tuangai.
Aftai mo le noa. O Ule mai lau so fionga le. tu Nesta. ile mele tau fa pula tu le fionga le Minister of Sota Inga. O le mele tau te fina wai. O la me tau ngata ile internet. Tatu tiro le mena mafua intau ta. O mana fai submarine cable le malo. O no fola fai nga malo. Le la ma ate fa privatize. A le au ngal me sa tau na ye. Sa tau na tuu. Le broadband, ma submarine cable le tunu. E rani le malo. Nan mele watu. O umane o mai fai fatasi. Awa kolut. Le la le ma fai ai nei o na fai sa tau. O muso kaukala le Bluwave ale ale. O ke muso kaukala le Bluwave. Ma lie lau fionga te te tu Le ngai. ma o kwele 2 milionga. Ma lie lau fionga te te tu ngai. O le au te tau fai fa pura le mele sa o Minister. O ai tātou te keita iai. O le atunu. E la iso ngā tupe mele fai. Wa mai fatasi e company e lua. Tu company le O malo. ia le so kupe le so kupe ai. Ya. La o fionga fa tele o manatu. E tā ua pina ngalo Minister. Pa ai le tau mo le atunu. Tautai. A le o tā alo lau milione. Si i al tau me iai. Ala le upuna fai. O le upuna tu muna e fata ua. Fai mai. E le ai se capacity le malo. E run nai submarine cable. E na mafuai o na melti Digicel, Vodafone. Ma isi mtanga renga le malo. Ai le pule atu le malo. Le fai ngotau. Pule alato. E lau tato walu al temine. Walu le tapasa. E lau fionga Ta le tau fai atu le Minister fa malam. se tele le mele malama ministaria. Ma lie. Ma se tele le malama. Ma lie. Ele o privatize, esel me ka o privatization. Esel me ka o PPP. Ya. Ma Ele lie. malama le Aua e te privatization. sona sao noa. Ele malama ministaria. Ele Aua e se te sona private. sao noa le mafau. E que ele ma ko fau. Ya. Ele se private. Shouldn't be here. Malama private man me ka PPP. Te tau na no fo ne fono nei. Ele ka ma ko puli ele na hoi. You are corrupted. Ya. O mana convict. O te wha maru atu. You are fully committed. You are criminal. Kau ni se Wha me maru atu. Ya. Ua whionga, vi whakule lafo o le mafo Ya. whakule. Ua. Whakule lafo e ami whaku mat whongo. E le ngā oia whongo. Ua. Kau ko ma ngaku le ko whali liwa Samoa. E le oswe, mau ka swe kule ko kas. Pamun mole lo whionga. Whakule lafo. Walua. Ya. E si se whalu ingala. Itu la mena whionga. No fionga fo fitalai. Loang. Loang. Eu fui uma fonte lá, mas o apartamento. Eu se foi ele caco dai out. Ai olhe mau atu le taua. Olhe foi vai na tuma oti ole tunu. Mo le atinai. Ya ai me se ole manuia la iduma. Ya talo atu. Eu fui um ele fonte lá. Eu teitai, eu fui um ele teitai ole tuangai. Tato maut. Ia, a tātou te tāra vai le mōre ala. Ma tātou sirisila i tū tāua ia si i mai i mau a whaipule. Le fwoi tau mwhai atu ia le Minister. Ia, e le se mea le a tātou whalawa iai. Ia vai le si i le ua o iai. Na mana ia le matango fia o le tātou tāi au. A le ua o lunga. Whao ngā fwoi ngā ngana e whawhainga tāo na whawhoi. A le whawhonga mai tātou o tunu. Lena, rau mana au tito e si la tutoa Samoa. So koe wakua le vaenga le se whai ele tātou whaasoa le ne vanga le fiafi. E wha vaenga i au te mana o e vai ai le video lea. E tātou te whaasoa ai le nei vaenga o le fiafi. Ma wha manino ai nisi o vaenga. Mua. O le saunoanga tui la e pale sa a mata ia le video lea. Koi kikia o ufai aku i lou kalaanga i le malo. O le tala lea. O lai fai ia le taitai o le itua ngai. I le fionga le Minister o whela ua inga sari o whaasalaunga telecommunications. Whaasalaunga ma so tainga. Le tofa ia toi lupe o ne semo po muninuku. Kuso le mingi ska konguaranga.
Le whakuku ia saunoanga tuilepa. Now, there's more I luma mai. But no tango ai oto mai pena o le vaenga le se whai e le whasoa. E wha vaenga ngo umaua mai o te mana o breakdown e le tatou whasoa mua. O le saunoanga lea po o la fonga. Pe e kau wha amata ua tuila epa. Le sa whai atu le minista o wheso o ta inga ma whape atu. Ko i kekia o ka ua kuolo ukala anga lea i kukongu le sa whai kukongu o le whainga malo. Ma le tua foi. Ina ia si la fia ele atunu. O le fionga ia o ne semo po muri nuku po to fato e lupe. Le wa avea nei ma minista. O fisota inga. O ia sa avea. Ma faa ululunga. O le makanga ruenga lava lea. I taimi o le whainga maa loa tuila epa. Peika. E iai le mea kupu. E iai le vahenga sa tupu. Ia. Peisa. Mai a fa mai ai lea fo ile ole au nanga male tautua fo ia ale fionga le minista ai le ia ga mingiska na o tele focus la ha wi le na mea ai na ona o tango tau o tuia ti o Samoa le wingo upu wai ke o fa pe mai wala ia la me ka upisa mai la ko inga va tu le tai le tuanga pe o inale tau di fai a o le fesili la ko salva nga mo le na o le kala lea pe ka fa fifi. O le vaenga longa lua wo mana o break ai le video lea. O le whaamangi ngonga o le Bluwave lea fo ie kua ie sunga tuila epa. Po te tai o le tuangai. Ia le fionga le minsta whatuanga sunga lau le mali tuama whapea mai. O lau Bluwave lea nga ave ile 2 milionga ale malo. O le vaenga longa kolu e break ie le tatou video lea tatou walu lo le tatou whaasua. O le kuka ka e ale faipule a fale aka kodu. Ia lea le pule li mongi ai afi. E au noa ma se whaatanganga e au mai ele fonga fetalai. Mahalu loi le akoa. Mai ala la fo aingi upu. E matua le tatau lava ona toe tala noa ina mata upu ia. Leanga o maka upu wa uma. O ngā mō lia ai, i le whai ngā māloku ai, ka ko wōri ngā ku usau. O mata upu wa o le refer le upu ngā oi. O le refer ia le ala le pule. A ngā i le mingiska o whako anga. I tua inga fo i e kuai le pi e kolu se lau kua inga ia sa mō lia ai, a vea ia le fiong ia ma minista o whato anga fo i le HRPP. Le anga umanga wha le au ngā ina, le aini wha mao nianga. Toi wha fo i a leo le fionga le sui ma malu kukongo le pāle mengi. Le ala e penga o ngā kapisa ai mana tua o vahenga ia wa oma ona whaaka oko le lei e le toe a whea ma toe tala noa ina. Le anga e le i eiso ngā wha maungianga. Neo, vahenga lo ngā wha a lona tolu le na. Ma le vahenga lo ngā wha e alu e le tātou wha soa. O le tū la i ale fionga le tamai tai pāle mia. Le sa kūla i airunga. E wha lava wha a moa. Ia. Ina ia tau teu lu ma fale le mata upu. Ina ua whaatu mai le lafu. Wa kaunga ave whafor whai puro whale haka ura i oi. Ia ua le mawhau whauar upunga, mahana la fonga. Neo, vaenga nai wha. O leo le a tātou a whe mua iai. Ta aka ko mati na le nivanga la fiafi. O le vaenga mua o te mana o toi fo i mai ai. O le saungoanga leanga saungoa ai ia le kai o le kua ngai po o tui la epa. I le whai pule po le minista. Whamai. Ko i kiki a o kalanga ku ngā rou kala anga. Ko i kiki a o ka ua kuloa. Pe o te whai atu. I lou kala anga. I oi. A o tātou ngā rurue po e kukongo le malo. O le whesili ngu mera kasi lo o mā whauwhau. I'll lay this as a challenge. I will love o ke whesili ngia mo o whakarangoa i a kui leipa. I le issue la lea. O a mea i e ke kausau ngoa. Ai whaamata fo i ele o se mea e ongo o i ingisi o le au whaasala lau le kako media i kukongo Samoa. E koe follow up plan melia. Leanga ele i tasi ele i lua ua whaia le sunga tuila e pale la fonga lea. E mingi skar whainga malo. E iai fo ilanga la fonga e simi la whaapea sa whai le mingi skar le ko whale a kingo. Yes. E iai fo ilanga la fonga whaapea sa whai le ko whaia le sunga le mingi skar ya olo. Sa whaia fo ilanga la fonga whaapea ya la audi. Le fo ila ua o le mingi skar lea o fiso o tainga ma whaasala launga.
Le fo mo fai ai de ko inga fa fe lea. O le fesili e hafu ai na la yono o fai atu. E ka kaunga si la fia e Samoa. Po ha mea fa lilo po ha mea ia le kaunga nga e le si mai a le si. O tau maua mai le winga o lautala. E ka kau o nga si la fia e Samoa le anga o ka kou e o nga le akungu. Ole, the last thing we wanted to know, ole mea muli ai ka kou ke fia i loa. Ole ai, o kako ka ikai o ngaka le wha maungi. O koko mo mai le ano fale leo ke kou whea koe. The last thing we want to know, o tangata uma ia ka kalangoa mai ma wha lea mai ala kou mangaku kongu ole, moka fongo, o ni tangata le wha maungi. Yes. Whether you're fast, whether you're HRPP. Ka kore mua ile vaisua. Leanga ele whaakasi whaalua o ngā whai e kuila e pale le saunga lea. E iai le tali tonunga leanga le sa whaamanino fo i le sunga la aule le mali e joe le soare pule na pō. Na whaapea mai ai. O tactics i ar koi inga. O tactics i e distract ai ma fau pe wha ngofo a. O ia te au tulou a ma tatou whaasoa i upulo tele. E lea o ngale o mai o le wari e ka alo e lea i rumo le kungu. E lea o ngale wha o nganga o ngila ko inga a whai o tactics ia lea wha o ngā e le tai o le tua ngai. That's dirty tactics. Lea ngai mā kou ke leo, e mau ke leo we are not politicians. Maybe ngā o kou ke malama ia kou palafu ngai whai. Yes, ka kua ruia whape ngā. Maybe na o tau anai tau te malama ia kou palafu ngai whai. Ai aua peiko ke whase e ai lale aku. Lea ngai leo ni tamaiti lea o onga tu lou le pa ia o Samoa. Malanga whaafonga maua. Lea ngai le ngofo le lei sau ngā le sunga le kai o le kua ngai. E le ngofo le lei anga o sau mai le ku malo lea e su mai elmingi ska lea. Waka kaunga kou ti mandinga ia fesilia. Lea nga e pala le maa. Ai le pala le kala. O le ale winga o la ufa matalanga. E pala le maa ai le pala le kala. E alu arupea. Ai mai se ale meo le kala e le ko ye iso ngā mangi ngonga mpo se kali mai ai. Ia. O le fisiri la le ua fisiri ero loko. O ala ia mea ke kau whaafefefe mai ai le mingiska. E yengi mea se sean mingiska le ngawhai. Kulo, not as a minister. Pa i kaimi o kou ngā lulu e a o veai o ia ma CEO. E maa fuala o ngā o whaiaku la o kala lea o ke le karikongu wa ka ilo. Mai pe e lilifa ilo o le karikongu. Lea nga anga moi. E ka kaunga e challenging al mea lea. E au wainga i alu risui lea i le paroka. Yes. O tau maua mai le mele o te tau whaasoa kuai. O le mele o ke kau whaasoa kuai ma o le fina ngalo lau tele o le atunu. E ka kau o ngā mākou malama. Pe o kou o ngaka wha maongi. Po o le mea ea. Ioi. Pe o le mea ea. Nga o ngā e kau kongi mai o ngā waika. A ngā fo e ki kongeki e ma oi. E maua loa o e maua koi ma. Yes. Wha matal tu ai ngā play ngā lewa play e lau sunga tai o le tuangai. Wai ka kau ngā e loa uma mea uma. Lea ngā i whai ngā mālo ma pae inga na tuana i atu. O oe hai ke kali fesiri uma. Pe fesiri aku mingiska o whako anga e ke kali. Pe fesiri aku mingiska o fesota inga lea sa iai ia. Ia le a fionga ia awhamasanga riku. E ke kali fo ia oe. Pe fesiri ili whamasingonga, ili mingiska o whamasingonga. A le mari e ke kula ia e kali. So you know everything. Ai se alanga ele whaalave ai. Ma e whaia lea mio kongu lea kua. Ma e kusi o le il whamasingonga. Pe ke whaisau complaini leo. O ke le manga o e run, ia koe lupe, o ne semo, paumuri nuku. Leanga e keleanga mea pio ia sa whai. Ao pla. Ai a whai o le nganga e saungoa. Ai le ai lava mangi meo ngā mea ngā wha maongia. E ma whaila o ngā o whai aku. E matua whaasese ku pulanga o yaku ai ngā saungoanga. E makua whaasese ku pulanga lava. Do you know one of the things ea la yonga o whaangoa ngoa ni maka upulea? Ai umo toi whaalau te lea, pe aka ko o le point longa whaale ngā o whai aku ai ili teimentu la ili fionga tamai taipana mia.
O le mafuanga ya lai o fa ngongo ai le anga ile mafainga ko e kali mai ia ele ko e counter mai e le ming scarf so ka inga. E ke ele ko e counter mai e lau sunga e ke le ko e saunga mai e fa sa ope fa se le kala le o fa ya ku ya o lo ke ngofo malo faila wa aka ko halu u fa fingo fi ko i kiki ya o fa ya ku ro le ku lo ba ka ko ka ngofi ya fa uma pe fa pe ko ke play dirty mai fa pe ngai le tunu le la ka ngoko u e fa se fa ka inga ko i kiki ya o fa ya ku ya me valea ya nga fa in makanga ruenga ko i kiki ya o fa ya ku lau pi o le nga fa ko i kiki ya o fa ku lau corrupt le nga va ko i kiki ya o fa ku lau sor ku la fongo. However, o le mea ngā lau wai mawhau kanga ka lea ngai asar whaiva, ai le asar masalo. Lea la ngā fua inga kau kula i runga le mingis kau whako anga. E kau whesoa soang yaku, neo. O le vahenga o si vahenga o lo whangongo anga. Lea ngā o atou la fonga e whaiko kongo le pāle menge mare maoka o Samoa. E au ai le whaavavau. E umaku ia hau ngā kupulanga, mai hau ngā kupulanga. E halu ai lava e wha mauinga. O lau whesiri. Wha maka e le i ka kaunga kula i eile whionga ka mai ka i pāre mi e whisosongi ange langa mingiska. Wha mata e le i te taun, sala te tauna tū la i le whionga le tama i ta i pāre mia. As a leader of the government, as a leader of the cabinet, o lea ua makua kona, o lea ua makua i whanga le kua ngai langa i anga mingiska. Lea nga ato e whaafo i la utala le ute whai atua i tua. I paia inga ua kua nga iaku. E le i aleu winga e kuila epa. Se ka ngaka se kasi o le i kua ngai. O even i langa lava HRPP le sa ave whai kua ngai. Tuila epa never allowed anybody. E makua i neolinga e kou hadi anga mingiska without him standing up and answer for it. Yes. Yes. O le mea fua inga whaila utala lea. Ai sa whape ngā re whionga ka mai ka i pārmia le amakanga whako ase ei. Sa whape ngā. Sa whape ngā. E uma uwa kua ia ele proof o la utala. Ai oso le vevesinga lea. Makua i vevesia. Ka lo whakua i si mingiska leo. Whesoka inga. Yes. Leanga, it's a collective effort or ngā ruenga e whaiwhakasi. So se aua e ier kap kengi. So se aua e ier kap kengi. E ku ua e whai ia whangu. E nea, o ke koe fo i e le longa wha. Leanga e kau ke ora u ke le longa wha. Ai so koe mei mai ai i le pointe mua leo ke kala kua. Le winga le nā lea lenga whakula ukala. Waka kaunga ko i whisili, media i Samoa, whafonga mai. If I were you, la o ke halu i pekesa. Yes, and I would love to interview kula epa o ke fia mga ola. Pa wale vai ngala o fia i roe whakarangoa. O ha mea ianga e kau fola. Wale kasi le lua, you've done it to le tinu, you've done it to Olo, you've done it to i au sau ngonga. Whether it's inside the parliament or outside of the parliament. E ke whai au la fonga ia o lo ke ngofo makalaanga, o lo ke ngofo bla bla bla. O ngā mea ke ngofo mo oi. O ngā mea ke ngofo mo oi o ngika ngaka. So are you telling the world, are you telling us, o le whai ngā mālo lea ka ika ingai o ka ngaka e makua le wha maungi. Ai se alanga ele ka ngoe ka umai ai. Ai se anga ele ta ua i lea tunu uleanga we deserve to know who our leaders are. Yes, we do. Leanga e iai mea ngai ke sila fia, ele o iloa ma sila fia ko akele o ngu. Yes. E iai mea e o ia kea o ke sau mai sakpai kea o ke paroka i sakpai kea o ke iloa la whaipule le whionga ia lau kafi. E le mākou vā whaare ngu umare ku mālo le lei vā whaakangaka. Ai mākou ke le iloa, po iai nge mea pi o pā o whai e le mākou whaipule i ko kongu lava i le kou vā mare whai ngā mālo. Tasi are tanga ke iloa le ango whale ma le ango liwo le mea le anga oe. A whaila o e si la fia, o iai nge mea whaale kongu whapenga, speak up and speak out. Ka ui ka ngaka, e nide ka ngaka ma deserve ka ngaka o i kumalo o ngai loa, o kou kamale kong i,
ola se ngoi. Or kou kama le kong I, oka se ai kupe. Or kou kama le kong I, e needed kou kumalo, oka se whaiamio, whatsoever. Yes. Aoanga mea kou ke, pi kou ke whaaka alonga I vai, ma pi whai mai ai kou dirty tactics. Ai o kou whaonga mai ai, ka ngaka ngā whiriwhilia I kumalo. Ma kou haku rea le longo maa lie, kou kala so ngā kalafo iai. Ma whai mai, koi kiki. That's threatening. Mahenga mua nga. Mahenga longa lua I whialu he lau whaasoa. O le Bluwave. Le fo inga e sau ngoa malafoa I le akala. O lau Bluwave. Now, leanga o mātou. O le mātou I ngoa fo I o le Bluwave. E le reiro uwha mangi ngoa o le vaenga lea. Sei whai atu ai. Leanga e ese le Bluwave lea e o keiloa. Let me phrase this in a most perfect wording. O keiloa o lo loko lau sunga kui le epa. O leke ngau. E fia sao. Ia. O lo loko I lo whainga o kala lea. E ke fia ngau e fia sao. Ai makuase se singi. Ia. O le Bluwave le ke sao ngoa I lenga avele 2 milionga. Lea, Bluwave ko ngoa lea. Lea o vatua I lunga. Mo le sila fo I lea tu nuu lau tele. Ma o kou ia kou ke le fia. HRPP supporters and whoever supporters are. O le Bluwave lea le karangoa ko ngoa ia tui la epa jutonu o le fono lea son nafi. Lea nga award ai. E le whainga malo o tū lai mai nei. Le 2 miliona. O le ngoa o le company lea tu lau fo I le fionga le CEO ia tongi sala leota. Le kok sisi la gay. O le alo le whaasingo I le fo isa avea masuita mai tai. Ia tomata leota. O le Bluwave lea. O longa sa pelanga ngale. E yeile I. Ai lua upu SS. Bluwave wireless. O le lanto ingoa sao sa yei mua o le netvo Samoa. Sisila mai le article le al observer. Ele heading o le article le al observer. Bluwave wireless contract raises red flag. O le Bluwave ko ngwaranga ato sisila mai la ile article le nga fai wale. O le article le sa tusi le so fito yu lai lua fe lua sfuru male lua. Previously trading as Netvo Samoa, Bluwave with an E, wireless, has been given 2 million grant by the Ministry of Communications and Information Technology. Ia bla 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 bla. Ma wako sisila kuyai. O le Bluwave la lea. Le ko sisila mai ai. O kama kongur nga share aku le vaenga le atu la epa. O le Bluwave le nga. O le Bluwave le nga. Fako a wha ngau mai. I le lua afe se furu ma leongo. Fako a wha ngau le lua afe se furu ma leongo. Now, our Bluwave, where you've seen this au le lei urupo o le karango ako, that's the one. I o kousi la fia. O le matou Bluwave la, e le hese I. Ai kasi le upu. Kousi sila mai. E le leifo ile mo o tou ia kusi article. Fa sa o na tou langa, one word or a misspell can change the whole content o se kala. O le matou Bluwave la lea. E kasi le upu, ai fa fancy ronga spela inga. Nga fa ngau le lua afe ma le valu. Now have a look. Nga fa ngau le mako o nganga lea mai Samoa I le lua afe ma le valu e matautua pia in Samoa. O le mako CEO, po le founder. Ia ngai kou silan tue le fionga le fui mono anai maten anai. O sia mako business structure la lea. Ma o sa pelanga fo le nga inga I o kou sila mangingo iai. Ma avaku le leid ko ia inga. Ia duila epa. Ma avaku ia I le sui ka o le HRPP. Ma fai pole uma le HRPP. Ia la kou iloa le ese senga. E leili sa mako 2 milionga senga anko o maia. A o nanga ia ilano le Bluwave. E ia le Blue TV, lea o te ngalue atuai, ia manisi o tātou proklame mai Samoa. O le ngalu moana, e whea ngai la tau ma website, ma tūlanga o ma whapena, ia ma le mātou Blue Tech,
o nisi fo yo au nanga tau internet e ama feso ta inga ai le ai ele o ma ko ngi fare telefonge mangi fale wifi e le isa ma to fale fa pena e sila mai i o to manino mo to mala mai e company ese nge ye lua o la ukali ya kula ngau ke fa mangi ngoa kwai mo le sila fia ele to tele company ese nga akara ngoala ile 2 milionga ngai ku karangor kamanga lang pingiki ese matou operations ele fia ya ele nga lu fakasi mai se fatu foi la utala le wa uma na fono ia matou fa urulunga wa uma na feilo ia langa this become an ongoing issues e kele mai ai fu wa ke lo ia si sa no nga le pure sa fai fo i langa fa karanga ngai i au se kalia le sa ia langa sa nga fa mai e koe fo i lo kokong la ko sia kia umanga alanga kupe ye fa mai nga mai e malo ile Bluwave no wonder la o ila le fa ka mai kala ya io o ile fa ka wai ai ya te fo sa ka fo ile fionga le taptulo langa o ma to tar sa o fa fitai lava o le wakali le sunga la au le mali to ngai de kai hau le anga wa umang ko fa kure lafo ai te fa fonga foi la kali le anga di la ia le sunga la ule mali to o ile la va tu la te va tu sa no nga tu le pa e fa fonga le ye ke wa misi ki o e ona fa fonga le tali manino o sunga la ule mali to Okay, muso kaukala ile Bluwave ale. Okay, muso kaukala ile Bluwave. Maliera o fionga te te tu ngai. Ma ko ile 2 milionga. Maliera o fionga te te tu ngai. Ai le o abesea upuna la mai. O lo iei tua inga tu ngā tele, e winga le taupun nei o le Bluwave, e wha apea o lau company, ai 2 miliona le malo wa wha alu ai. Lau a whionga le whangwhitalai, e le ai se wha mauninga o mea nā. Mai au te tāpā i a wha apea le ai ni wha mauninga e a mai. E no utalsa ngatu le lau a whionga o te wha atu le lafa. A ve ese fa maunga e malpale mene le moni. E lei sa company e tau se Bluwave. E lei fo se 2 miliona na mai se company fa peo le Bluwave. E fai ele internet se Samoa. Le ala le lau fiong al fong talai. O le wa fa au ese uma upu i lau tal sanga. Ono mafila flafo inga ma le tofi o faleata. A le mai tau o le tu mau upu o le fiong le. Tai o le tua ngai. E tua inga le anga iau. O lau company le. Ma ua wha adwa i foi le 2 miliona le atunu. Ala le lau fionga a whai e le aini wha maoni. Ma lia le lau fionga le whangwhitalai. Te whatu atu le lafa. Abe ese e sa unonga ma wha maunga le palmene langa le sao. Le lafo le lau fionga. Haftai. Ia, leo fatu mai wha waina le suyo. ia le na tonu lava le utou fa fonga mai sa mo langa ka kaunga fa mangingo le ai wa uma foi la tola utala wa uma no o atu sia ma tou pulesili le fionga nga tasi a fui mono wa uma na la feilo ai 2 years ago wa uma na la feilo ai male pule foi le Bluwave le ale netvo wa pe o le netvo internet ele la tou o nanga sa yai netvo sa mo le sunga foi a tongi sala wa uma na la tou si au nanga le wa uma nga la tou feutanga i langa wa ka kaunga kala ngoi ngai la tu langa le o le ngoa ioi langa ako fu ia o la uma na la se reina le ta le ngoa le o nanga sa mo ma o jero nei lua fe ma le val ia e fa to a fa na u sia la tou swinga o la tou o swinga o ngoa e le fa ngaula ku solva nga le o le transformation ia fa fonga mai le fionga ia tongi sala leota ia e ka u fo ile fa mangingo vai nga ia o tato o nanga lenga ina te wa mo ta si ai ma upu ia fua ia sia matou o nanga ia matala ave lenga ele vai ia ele lea ai ale kalifo ia sesi nga pele mo ma fa mo ia ko kele ia ko sila mai la se va tu le tele lunga o le kalea ia o ma ko pule lunga ia ole pule la le ole Bluwave o ke le lo la ile fionga ya fu mon ole pule ole la tele na po ile Christmas o tau sanga nei ole la ke le lo ma ko pule penga mo e vai e kula e pase 2 milionga ka milia
Ale la se ser ko inga ngi ke wa ayo. Ai paune 2 miliona. Le sa ave o nga ile. Ia. Mo to tele la o to na to te. I to pe mai. So le. Wa ko fu se wala vale ata na le mato CEO. Ko ke lo ai. E ia le va tangata, e ia le va kukusa. Nge ke ua e nguku leanga mai, mana ia fo ile se koe whakula ukara lea. Ne te ua e songa, nge ke ua e songa nguku vale mai, o e lea ke fia supporters ia kula e pa male ala e ke le kau iai. Ma e le ainga iai. Tulou. Ma e anga sala i fua i lumo lea tua i le kau fio o lou fofonga i le soonga masaa. Ma tu fafonga samu. Ai sisile lea ka le nga e kau loa i leo tu hatu patatua o lea ta lea. Lea ta lea, it was this year, in fact, January. Ia male sa ave foi ma CEO ia le sunga ia ngalo ia makayo ia Oscar wa iwa matai ia le tama ia le sunga ia Oscar malele ngoi e longa makai wa ngalo ia kia toi foi mai la ia le ile vai ngai fa mani no ngale na sa mo ala ngai ko mangingo e le foi ngia ma ko funding se ta o mo mai ta to ma lo sa mo to be honest e se mea ngai foi lo kar ko ngunga e kula ile fionga ka mai kai pare mia e fai sanga sa unga ngai le mele ona o le tu o re kampangi le ngai na matua i mo a moa malai i re kau mawhai ngole o mea u mai anga kule i fa alawi loa le fast kampangi ngai e le or kamalenga avele 2 milionga no o i o tātou tau te hofo i mea sa o ma mea manino. Transparent. E reingi mea ngā kia. Whaftai ia, le asio sio. Le nā, whaftai, i lau wha manatu mai le sua whalanga. E whatau e te au matai o tangata. Se koe wha mangingo ala utala lea. Wā fio whaafia mai le fio ngā tamai tai pāle mia. E le ngata e le i tū lai whai ngā malo. Na ia si la fia lava. O mātou, le o nganga ngei, sā kuku i kua. I mea tau media. Whaala wiloa. O posters, kaung wha mangingo le mea lea. O posters, o mea o malava. E o lea ka o le whale o lea kou ke sila mai iai le loko o le whaatua tua i lea tua sa mo uatasi. O mea o malava nga whau aku e le Bluwave lea. E ala, i le mo o mianga, e le sunga kai kai fongo re kai mi whako a whaavai ei. E le i whaavaea mai e le au vaenga la le munga mai Auskaria. E le i whaavaea e sisi. O le loko le tau te fia ma le tō tele e ofu wina le whale o. Le tātou whale whono. When I say whale o, le whale whongo kuwaia kako. Ma le fua matulanga uma. It was done by the Bluwave, this one. Le Yele Blue TV. Yes. O posters, o aka uma, o mea uma lava e o i whaalawiloa, o sui o le fasti i upolu, o sui o le fasti savai, aka uma le utua tuilunga. Sisira mai. Le aka lea. Nga whai uma e le Bluwave le ngi. Le ala na le whai atu hila utala, langa o le uaka ko o le whaasoa. Ai seanga le kula i le whionga kamai kai pare mia, o sia fo i vaenga se ifsosoangia ngai. A sia fo i vaenga, se ifsosoangia ngai, wha mangingo ma wha sao kuila epa. Le ai awar ka ua fua le Blue, a whaio e meaning mai i le Bluwave lea Blue TV. Le ai e reise 2 milionga ngā lusi vaenga, in fact, o kasamako ai kālafula le le kongia. Lea, mea umaya. O kou sira mai. Samoa. Le ala na lea laingo aka ai pisarisi au fia le au fia vaenga le au fia founder ngai mai sika ngaka fa mai o la tona amata lea malea. Tulo rubbish. Ulo wa fa anga le tulu. Iyo. E ngai le ilo sa mo nga me ngai lo uma le mato nga luenga le o sa fa ye kua. Me uma nga roadshow malava. Sa fa ye sa mo. O fa alawi loa o le whaaleo inga, a kou sila isi vaenga o roadshow ngai whaaleo aku ia me uma. O le leo ngai. O le leo au nga whai kwaili si whaalawi loa inga whai kako roadshow. Ngai ko ke maka vuita imana, ia le leo tama le po aile wha. Roadshow uma nga ave ma whaasavali sa mo ao a ko isa whai mauporu. We did it. Merchandise uma ia ko ke sila mai ai. Lea.
Ia, o le loko ngale o le loko nga whaia ko le Bluwave ngai. Nga ave rola ia le lalolangi a koa i mau supporters uma. A o le loko lea, o le loko nga fofoa aku i le officer ngai uke kaukala kua. Ia nga ave rola ia lea. O kusi zilala. A tātou tala noa i mea ta wafu lilingi. Le ala ngā wo mga kua, yo ufa amalia i se upuli. Fa ku aleo mai se vaenga o ka kopor kalami. Se yo ufa amangingo le mea lea langa, sai langa walo kea le ingoa lea. A e no uloa le lei, o le loko o le sunga ya kuila epa, lai fa kuku mai a matou. Langa o langa kalanga, lai fa ya la auri o lau Bluwave. Langa lai langa ke sira fia le le ya ele o ninga la auri se network. Lenga sui lo la ko ingoa lenga Bluwave ave ro malu milionga. A olona loto. La tau mafai e fa kau makakao mai. Ma fa olo a tau ai le telo tangata e fa pia mai o ma ko ule mo ke kapisa ko ngi ro milionga ia fa ko ali ele o mayangi mea o mea fai mo. Yes. O le tala sa o le na ila lo mana tu mawalunga. E maua se avangoa e kula i ele fionga ka mai kai pare mia. Se I kau se fea e ma fisosoangia e yanga mingiska. Ma fa pe ako. Le ai o le mefia fa sa o lo fionga e kai o le kua ngai. E le ingi rua milionga mangisi ma po ala. A fai o e mini nga i le Bluwave le fa sala launga. Le hai. O leu ke ngofo mo o malama ai le hai le ai ese si vaenga nga. Now, on vaenga la na ele. Vaenga longa lua le family nonga. O tatou vaenga lo na tolu. O le vaenga le nga ku ka kua ilo maleala I tokongu I lunga. Na fua ilo na pei na pa tele ma pa kulo. Va kua fa fonga la tulu. O le mafua anga nga fua inga pei nga makua kalali I lunga. O le oso akua o ia halu loa. Now, o le vaenga o ke fia fa ma fa ia hau vaenga le tatia ia le leo ma le alu maami au mawalanga e o ke agree o e ka kai lo ke kele e ka kai pa vale pa ka e fo kanga kai musu ai o le tūlanga wo over aia o se tūlanga fo ilele makua I le ango ma le ke ale kanga ka le fonga fekalai o le vaenga ngau ke fia fa ma fa o le skaili le o fai e kuloa e fai pule fale ka ko e pe manga yalo o saanga o ia langa la sa kia mai e fua malu o le ku malo ele o se finga ngalo au tasi uma la o le ku malo a o si kaile le o fai ngai fai pule sole o ma ko ha ese ari ile ko ai nga kanga ka ile o popo o ma ko ha ese ari ka ka o popo so o ma tua I avea ma ua tafia ese le fautanga ma ko ka fia ese marikofa e au nga piua leva nga fa kafia. Wa leva nga fa aungu ua ma le pale mengi. E kok sire fia le winga la ukara. Pe kausanga pe overfo. Ai fo ia kuai kukongu ele se swinga. Lei ka kiu kiro fe ko le lua fe kaua inga. A o le tu se sa e hatu ai lunga. O solo ma le fa ioi. Ai le ai ma se I fa ngoi la o fionga fon fe kala ipe maua se avangoa. Iong fa pe mai le fonga fe kalai. Ia se kula mai le suia fleak. Lei lango le menga e ka ke le o kuinga. Se awo koea o se kulo wasa mo la ku pele. O pe o se pili ma se mo o le ko mala ku I basics nga ku la fonga ku mau. A le na to e fa ma pu e nge ia le kai au. E walu a ko ile si kai mi o le fongo is kaus a la ilo le fionga fonga fe kalai ko e kau fa mangi ngongo ia kula fong ku mau ai o ya ma ko ngei wa ma ko loa ia ai kulunga ke fa wila vea pe ke kulunga ke fa popo pe ke kulunga ke sa ngoa e mua e fa ngoi la wo fionga fong fitalai pe mau se ava no ia nga ia le ko fa ar mele ia anga lunga kwa o se pa wal me ngor fia ka wa or fong fe kalai pc IT so fa fonga foi la ile mele la pa fa pole le mo mai lunga tanto video. Yo le matu te on saia. O ko chikianga ko kala kulole ia e skala ko kala mai ko chikianga ko tu e le fionga. Ko le fainga malo la ma ave fa privatize. Ale au ngol me sa tauna ye. Sa tauna tu
le broadband ma le submarine cable le tunu e ran le malo nan mele watu o uma le mai fai fata si awa kolut le la le ma fai ai nei ona fai sa Okay, muso kaukala le Bluwave ale. okay fai fata si company e lua Ya. la o fia ma fa tele o manatu e ta o fina ngalo minsta pa le tau mo le tunu Tautai. ale o ta alo la milione si ia tau me ai Ya. ala le upuna fai o le upuna te mona fata ua fai pule atu le malo le fai ngota pule ala to e la tato walu al termine walu le tapasa ta no Ele é o privatization. Esse é o PPP. Ya. Ele é uma lama le privatization. no Lama ministério. Malie. Mas ele é uma lama. Ele é o privatization. Esse é o privatization. Esse é o PPP. Ya. Ele é uma lama le privatization. no Ele é uma lama ministério. Ele é o private. no le ma fau É que ele é uma fofão. Ya. Ele é private. Malie. Ele é private, mas ele é PPP. de tau na no foi nel fono nei Ele é como o puli ele na roi. you are corrupted Ya. o mana convict O te whamaru. Ole vaenga na le tau fai e watu. Na ona tu ai lunga. La o fionga fo fitarai, aru le a ko ya laudi. Pawanga. Le ia ma se fa ngoi, nga ko ai lunga. Pe nga se me fo ile le luinga la utala. Pe nga ka u fo fe kalai pe so pasese. Oi. Ora ngo ai. Oi lo kama. Aru lo ko. Le ai ma se pe nga so ro kama pai mala fa. Aru lo le a ko ko. Na ona mai la fio fo fitalai fa sanga lo ele ma lamar ming skale ele ma ala di ku mes fa kanga ele ma se fa kanga la ka fa kali mai ala fio fo fitalai ala walu male ato o inga le fa vai ele tala le uti tau fa tua makua o popo ale tu ainga e fa fe feanga e fia kala ngoma e fia fa soa ingi privatize mangi esenga mangi ma fa ali so waka mai kele ingi me wa uma u pickers and deep terminology ngai ke fa ngai ke kau mafai I lo waka mai I the very basics rules o standing orders ale moka e ke kulai ma e fa ngoi a mai lo wa vangoa fa ko e kaukala ele mafainga e mala mai Walu la ngai feta winga mangai kaunga fetalia inga. Ai wo ai ro kulanga foi lele waka alo ro kingo. Waka alo ro kingo, malu ai ro ngai launga ai ngoi. Se o mea ia kulo o mea ia mo mea ka mai ki la e kulo la ka fa o mea ia ele tatau ona toe. Fatula utala. Ole makua I le manga yo ye fe kaua inga. Ai mai se la le ko inga. E o ke le fa pe o ke fa kwa langa. Apa wale upule na fa tu ia la audi. Aua te le ma fau fau. Ole le ma fau fau. O lo woso fa lava ele ia mai se fa kanganga. Kuso le wa se ua wa se ka filia. Le si fai pule. Ala ele ia mai se fa kanganga. A ola sa ngoar fai pule por mingiskanga o longa kai minga. Ai walu le wa ele mafainga e kauntai ngai lua va. Ore kele yo upu ore ku. Ore kele yo upu ke lua finga wa. Is that the best you can do? O lo la o nga mea mo o lau nga ponga ma lau nga ngau. A o fisili lai lo ma fofa. O yai ngi fa ma ngi nga mea walang o le mo ke fie lo. O le ma tu te fie lo o ngi fa ma ngi. Ai a fai o le ke sa ngoa. I tū langa o mea o morianga inga uwhai aku ai le nga whai re paia inga wakuanga i aku nga uma nga whaalea o ngā inga uma whamasingonga e ui ngā wo o le apili mana tua pau hale o le keisi nga amaka e o peska vai fau mara audi ai uma e nga wako e teike uma e nga o le malo mara audi ia ngā ua I makupe a le malo ngā luai malo o le whainga malo kuai a whaila o lea e ke refer I mea ia ia kia sa ka kau o re ka ngaka nga whaakarikari e ku lai ro re kaimilea e ka kaunga vave ku lai le fionga ka mai kai pale mia ia kulo le isa mat o le matou matau le mau ke ala ua makua fasikele ai upu makala ua makua I fasikele a lau ka pengeka kulo
ua matua I tau ai ala. A lai pula ngai o lako maka. Ioi, a ka kouku ua I le kingo ngai o inga ia. Makua I kau ai a maru moku kau ainga. A o fere kai. Nga pauare kai minga kula ia I role fionga kama I kai pare mia. Inga ua whaakule lafo. Kauronga kuri fafor kakare ua makuale mafau kelea. E lea o a oina lona mafau. Yes. Ai whaalava I loe ngā marifionga kama I kai pare mia. A o kou fisiri mai. O le aso manatu na oe asiata. I le tūlai a le fionga le tamaita I pale mia ma whaaololo ma au inga ua. Wa o le lafo la apala alau le lafo la pasia. Ma e makua pasia le lafo. A iais ai leu tere ialu antili. A iais e vaenga e kōro pulo. E kōro pulo. I le fionga le whaipule o vaisi ngango ngō mela lua. Sia mako whaipule mai si o mātonu I sa taua. Whanga sa, papa sa taua. Whawhikai lo koa. Whawhikai langa o oe. E rofo ie. E kele a ko. Ai longa ko udi. Ioi. E kele a fo ingongo singa ai loar ngongo makua. Manga ia. Leanga o lau fionga valasi. Lua pito fanua. Asiata. Sele tafito. Leanga o lau paanga kongu haku ila epa mae wa fai ilangi le fo launga o kam kuai. Batu le fio tea ma nisi o ko inga makua. Wa e masangi me ka wangai. Wa e masangi fo I me ka o fai o kau karasa o kongon moka. A fe taui fo e ia upu le vaonga ngana whakula fale whakamahari I e pingi ere mea. Ar mele iei wasao aku kukongu lenga ngana whaata maiti lenga ngana whaalau wasa. Tu loua wasao kukongu o le mauka e sa makapu wa ia mea. A wasao aku wai kukongu. Lenga ngana lea sa kaunku I fafo e ngaka I e vanga I lalo ngiu malalo uru. Whaafikairo koa. Kulai. Langa I sao. Ia wanga ko inga fai pule uma mai la lau nginga oi wanga ko inga mea ko kia kura lau fa pengai kukongu. Ai a fai e kuri fo I upo ala auli na fai atu. Ia. Elese se you have been convicted. Both contempt of court and as well as contempt of parliament. So, yes, on the record, you are convicted. On the harmony agreement or the harmony cultural basis, you are okay. Yeah. Ora mela nga ngai kopu e ka kau foi nga e seu sila. Ma e seu va ai le nga e a oi ai ma ka wisi. Lo winga la le na le fai atu la utala. Ai ngo fa apea. Now ai ko foi la ofisiri ai ofisiri mai atia. Fa maka ya le kula ia le fionga ka mai kai pandemia. Ia tia. Fa fe kai le nga o fai vai o se kai e se ko fa. O fai vai o se kai e ia sanga ko fa ma lo loko langa ko fa. Ka ko kelia ku ro ma men ma so ta inga mala ka ma fai ri poki mai Samoa. Na vai nga muri ia ta tu wolo. O ke io e ingar kula io le fionga ka mai kai pandemia le nga wo so wo le sami. Ai e ia fesili e lo ma fo fa. O le fesili e lo ma fo fa. Fa maka ele wa kuaikili. Kai ka ko karango fa la waikili. Le ngai fa lele o ko ai matau le tulu fa matai le wa tuai. Wa fa ya kuwa wa male le mo ngai ngai mingiska, wa fa ya kuwa o lai kau ai ama kekele ai le se e la vele alofa. Ai nga le ko fa ya ai se me la o le pinge o la ukala. Oka ngi upu mangi kala ngala lau ya mingiska. Anga o kuila e pale mier kai miringai. No way e so nga kalafo ngi upu ngi si nga mingiska. Ku ai dungar ka maloa fa sa olo. Le anga e fo ila ukala lea. E fo ila ukala lea. Ile kai mior popo fo fa to ase e fa nga malo fo. Ale fast. Sa kau fa pe nga ya le. Ya fa pe nga ka ko le fionga ka mai kai paringa. Ya maybe ai u fa tu nga ta ona o po ia la vai nga se ngase. Maybe that's another reason.
ai fai aku la ukala le nga yo o ai le kai mi fo ile le nga ka o so mai ia le le pule fai mai la fai nga a inga ma le fionga ming ska le o ko man ko si o video le nga vatu bomo isi me pa inga kwai not pa inga kwai ia le fono last year manga ko fo ile nga ia va nga fa penga nga os ka mai sasi mai ya fa mai le ala ai le se le ala la sa o fa mai ia ma kala ngo fo me an ma ko a inga ma le fionga si o so ya fa walo ma ere umaku ai ku runga le fionga kai pan mia ku ai runga le yo me fi fa sao on me fi fa sao e ai ele mai ko fainga ai ngai kongi si le winga na le ala ngo fa yak ele wa ku ai ku la ye se ka wa ai ya te au o le kai o oe ke koloanga le linga you draw the line this is it a fai fo ila ua tulo langa o ke kari kongwe ka ua keu makanga re me o le ua kuri makanga le so ya dia ua lo to mama lo to le fa kai le fionga ka mai kai pa mia ri kula ai ua ke le ar fesili ya sala fo le fesili langa nga kongu mangu o le fesili fa makai le ka kau o nga kula i loa ma fa pe ko le o le vangoa le fa sa mo ile o di ia kuno ele o le ua vanoa le na ona e tu la ia e fa peloa o fionga fon fekala ya kulo ele fa pe au al me mo e fia ai le va tu ala utalo sang al me mo se fa kula ukala le ai fia fa sa aku ko fa fo ia ku upu ia nga ela la fo mai kula epa ile mingiska of so kainga fa fo ia ku ko kiki e ka ukala mai nga wa nga me lilo manga me manga me fa fo ia ko upu ave se upu ia ma la fonga la nga ya waso sa waso lua fa molo fionga de kuang ai ka yo le afoi ile fon vekalai ave ese upu yang fai mai oeria lela me or kai ave ese upu yang fai lela ele fengi lau nga oi o e pe ke le fiu ya o ortina fa fonga uma ia o ele pe ke le fiu di e kere mala o le au kau vevesi solo o ai kamali anga fa masingonga o makua fesilingia kalua le kau mafainga mai ngolo wala ko kongu I makula ai le mafai lavar kalango inga ko inga me ko fa fo ia ko upu ave se upu yo ngoi ma ia fa marulu fo ia li lau fionga ming ska fa kwanga ia mali e fo I fai mako arkai ai ia fai ulea o kau sangaku lau fionga le fo fekalai ya malie fa fi malie mo kulang ma ngau si fia anga o solar ko inga skairinga ele ngunguru ngisi a o matua tele ale ngunguru le nga umanga fo malie ai sa wo mo upu fo ie fo mai la nga ya isi mau ka ua nga si ima isi fai pule sa nga ya le fionga tamai tai parmia mai ya isi mau ka ua nga si oila fai pule ngare ko afa ka kalango inga ai ko ruka nga mare ko rua nga finga nga ola auli ma le pule ai sa ngo ele fionga tamai tai par mi lang tula fa mai ia la nga fu fo ye e ai si mauta ua ye si ma ye si fai pule o ala mau ka ua ia bala nga a take ko kele fa pe ro nga ka ua la ngoi le nga la mai fa koi fa mai ia e fo maranga ngana e sir fain kan ko fa fo ai e fai ngo fie ia e asa ngoska i la ngor pulo moka vese nganga ia mauange ko la uange me ko I ro ka kon ka me ki la fa charge le fong ta tol malolonga afo I mai fa felo ia le se uso ya maule vong fa ka di mai se uso ia la ngowa ia moniso tatu update mai tono se tatu tunu isamo E fia le PacificEzy whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e setau na neitau sanga. E whase fulu whailonga tupe ta I lua se lau ta la o sau nia moa na pa anga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo I whailonga mo tātou I New Zealand ein. E se ina whailonga se fulu I aso to na I o vai aso te tasi, e afua mai le aso na I le aso iwa o mati. Na o le lima ta la altu tongi pe awha ngā le PacificEzy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewe ai, au fwoi ne ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou
la la wa fa sopori ai New Zealand pe SMI o tatu ofisa o Tara o tahu mamangele. Mo nisi whamtalanga wala audi telefoni o Valuselau o Tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha PacificEzy o Laupaanga mo tupe wha mo moli Samoa. O le talawhivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani New Zealand mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalesa ma whale titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te maua o malawa i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe te asia tu ila na tu si o le faso mo le fitu Rainy Drive e mangele pe whaaso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Uma que esposa. Salve, Marfia. Ai, ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Ango. Soli. Ora me ke manga o ruku ki ama ka proka la meri e ko viri mai. Pode se comprar. Se mas não tá falando chamar esse top. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umai or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala me o ke umar nga pau. Fe fe heri po inga ro ya pau. Ia o moli. Fa o mi singa me se fa ka singa me ia o moli o manga. E fa ro le mai o se o kari. Elingi me fa o va por me ro ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mara ko maka mai. Fa o ngai la unga ngale al Pacific Food. Mal talo fa va. Wai do. Yo volley. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Ia fa la ia la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole o nga Pacific Food ma la ku ka fa va. Six. Dai do. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafai ngofia i nei nisi o nanga i pei o whaataunga, pili o ka o ngā ruenga ma nisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo whaonga ina ai le tahalofa voucher. Jebro Bajile uan joe pami ruchero jalo le chula e ono ele tautua whaawa wala Blue TV ma se fo yor proclabe o le Tautai A'E ma le bruia fai voro tātou wa turu o te fia whailo atu ia o le fo o maua mai la urupo ioe e le malai o korokota i le whale o ia ele nei foi vaenga o le afiafi le uso ia mau Hunt the Man ia se mai foi ngai nisi o kokonga me se fo sanga vaenga update o le nei foi ia so i mea tutupu mea lelei o mea whaale lelei ia o me fia foi ma me fa ngoa o volo vatu ma fa talo vatu le va la fia te lo so lo so mau ma lo sai fo manuia ma na ia mai lo ti ia fa felo ia tu nei vai con la fia la to far vai malai ia o la sunga foi le fonga tato por plan mata o fie
o le Tautai A'E mai fi'au mga ruenga o le aso ma le aso. Ai le ngata fo i leona i whana wa onga. Sa fea ngai ma o onga i tono potua onga. E oi, ia o kaimi, o le mo so ka ia ku ka ko porkalam. O le o ke vere mea i kua i vere vao i kua i le. I lo ko ngā wha. Ma le mele wei, so mo ko anga ma whainga kau ka kala mai wha ia kia ua le wangko mumu mai. Wo sau ka wa ngau lau surui. Wa sala ia so uma, o ngā lea. Mau wana wa ngor, kaimi le kua mai la o ngā mga ka mai ki whaisi maro longa lai kiki ia. Sau male anga SSF po i se tulo. Ia sala ngai lau surui kua, ima wha o ngai la fiat. O rea lau kia wafo maro lau ki. Wai kele au ngar kamane le wei tai. Ele nga ka foi le nga. O ke ferua ia ma fo ilo kau. Ile kulanga ve vela o kau le wei samo. Le kulanga ve vela la. Ya ele kai le wo ka fakile la kile. Ele umale langor faka urua seta. Ele umale langor faka uru sa boge. Malanga fa lalo fa pero e toi nei tu la fiati. O tau fa pe ayo o e tau mo mi ai fa pe o tau lo mi el tina fo o ale ainga ia lo ulu ai ono ni tulanga o lo tau vevesi ai si o tanto o tu no ia me se va le lo que va quelle io tu le tunga te u mia mai le ki ia fa pe nga la van ngia fiati io por kulanga le ai kulanga lo kau le ai u man ngia so o vevela le la ele ia se kulanga fa malu pe kim ia or kulanga la ia pe ia o vai ia ngai ko inga mangai lo makua. Yo, o rock foi la se o tu ai, i se bato ai. E fa mai se o kinga ya kia. Fa ki se la ki e fusieno ulu. Fa ki se la ki fe ya ma ro melo kwa. Ile mai foi le lor tu ula. Ia male ke lor ko inga mu le o sa kaimi. Le palasi vai se tu lo lava. O le kambanga le ma kwa i sau fa solo a kwa. Ku pulang kala vou ka ma ku ele fa ilo ngale mu ka. Iyo. Ar ku langa nge ya so i samone. Anga le leile atua o le hai saunga le muma ma koa fire mume uma se i vanga ndai le fono uso le tunu o le kaimi wasi isi o le kaimi foi waka akia mai le manga ia le ai fa feno ia kwa siaka inga ia kako woma pa anga foi whakasi mai pa anga le Tautai A'E ia o lo whakasi mai so sei kore la langi ia fa feno ia ne vanga le fiafi mai samo nei i le konga whai malalo le whaleo ia leo ma mo voice kako so ka inga marka ko por kalame e peonga fonga ina le tofaya aseta malanga falalo alo fa tai ua makua e fa o foa le larolangi o tangata Samoa o le aso ua e au kafa o aufi ia o le aso ua makua le ilo aku o ilau au kalu o le fo ua aso o le si aso o ko ngā koko le fo ua matua io e upe mai le meo le fai tua me se fo o lo tonga e maka o kia ri au te fatu fua ia i le tele o au ngā ruenga wa o e fo i le te whainga i lau lava fo i ta avale. E pe kau le kari kongu a fo i lisi kai meo o e koko o ia mea pora po au te bi e te anu e. Raftai a siata mo le whawhesiri e au nganga kani whesiri ka alanga e mo i lava o le kari kongu kaka fo inge e muri a ka kupur kalame i le ka whaasole o i la koula ko i e le pe pio mai whakakasi mai me po whai me whapenga o ka malanga e whaare kari kongu o le kulanga i e le fiafi se a maua ka whai e lua ku i lalo mua lava mako koe nga lua pe lima whai ua makua i lava mako koe o le vasonga i le se ma whai mora ua kari nga ko se vāngere whafonga le tunu o le a whai o ma po e ufi nga whai e maua se furu lua ma pu e ufi o palai mao i mara wakari le nga ku i lalo nge vai aso mao keilo ua lava fo i le ngā mea ai e ku i lalo lele a wale le fofanga mo le lumangai i kai me mo mi ai fo ia pe kari fo i malo a le lava ngai me lele pe le nganga le asiata alo vai ia se tau ia mana ia le tat fa marulu fo i wa o le tatai mo le afo le lima ia au kera longa fo i ai wa se e a foi masiau fa fonga mai ile tau mati nga tunga ona i me or fono na filanga le stato Tautai ana au lea ia ama tabaya mai ri so tato tu ori a se foi o ngai vesi nga or fonga usu le tu ia ta o to foi la ko tonu nisi ia mana i vai ngai fia sau no mai ile tai mi fa mo bot ia fa fetai a seta mo le avanoa fa fetai fo le pulenga tato TV o le Bluwave Bluwave la le o afia i vevesi e kupunge ngi pale monge le kau fa kuku ia ai le ese afia mo le avangoa fo i mai samonge fai fo ku aku ngai kala i meolo ku puska ko ku i samonge io e mongi o le nga soka i marka ko le ka ko televise fo i le afo le lima
ai pe kai se waka aka foi finangalo fa dio le tunu ya la ko comments I lunga le YouTube ia o foi ngai wa se ya malaka maka le fa so mar kulang o lo ko amai ngor kiri pile mai fon tangan na yo nga bo pe foi le wo ke ala ko ki kilo ko kai mison o le ko ku ka ya so ya fa tai o le mo se avano ya fe ka foi le ke le ngai o nga foi ngai me o ku pus ka ku isa mo ngai yo na ka ko fa nga solo ingal wenga fa vai tem wa fa alia se finangalo fa no Io, o le minsta o tupe, po le afionga ya lau timu ia, a fo we le se vai. E kusa ai o afianga, po sori ngā tula fono, o lo afia ai, tangata whai ngā luenga, o ngā luenga whawaitemi, o lo malanga atu ele ngata i New Zealand, a Australia. Io, wa wha vai se fina ngā o le minsta, ona o le tau mawhai ngā le malo, ma le whai ngā malo wa iei nei, ma le minsta, I le kausa I linga o ngā luenga, ma kau mawhainga o kupe ai mese lava Australia pe nga yesi e kau le ale korsu lu kau sanga o lo molia sa molia mua fai le famasinoga ele ila winga le on famasinga o le wa ko molia I molia nga o le fa o lima o le fa le anga o me koking ma mi o le pulea io o le ala fa dia mangi ngoi se fina ngalo fa no fo yo le fionga le minsta ya la timu ia o ngo kulanga ngi o ngor sa I linga o se avangoa o nga ialo mafanga ele ngaka inga luenga fa vai kemi mo le maguio ainga io o se rumanga I fo ia marke le al so soangi o luenga fa vai kemi I ko kongu le kinga so ko kongu isa mongi io le ala o fa alia e lau timu ia le kulanga I le a fianga io le o ngeinga luenga I kumanga ia po a mionga foi a ila ko lo malanga fa fekai ama mori le nga fa aftaia siata I alo mafanau o nga yuso mako fa finge fo I o mawhainga malanga aku ma o lo o wha maongi ma kausia le leia ia inga o ngā luenga ngi o e lea o fia I fua la kou I le I se whamkalanga e kou sao ia ki la kou o lo o whaia le me o a mi o le kaupu lea fo ia o aku ingu rava malosi o I kalapu whai vesi ma o I le whaleanga o me ko kingo kalapu ia ele leia I Samoa ngi po le ar kala po e vai aku se me fa penga e wa fa le fonga ya mangal yo ya nga ku le ai wa ku nga wo ma ko I ma losia ya le mele nga yo ingal ku la fong ya pe or ku la nga le ai ile ku la fa ngo le minsta e ku sai ma mionga ai la ko lo malanga nga fa vai kai ile ya fia mai la ko yo wo ko I kiki la vai la ko lo vai manua ya ma fa le kongo ile ka le yo Samoa ingal nga fa vai tai ya Iska ko kala siata mai ngeva ya so mai matanga wenga so fo maloloina ya se wa fa alia fo ile kulanga maofa o nga ye fo mai e kusa I mareka o fia yo ngi pepe se ko ko lu ngai alor koko o lo nga ka fia fa mai ile ma yo tino vale pole ya o upu wa fa makala mo kingo pa kai pe o kingo ngai ka mai ki ka ke wa ya ku news mai sia ko o le langi le fia ai male matela ina ile ai ngi vai ma me lava me fa penga mo ka singa was oma o le mela le ofo so fo maloloin o le kulanga fo ngai le kello ka mafa wa le ga mention ala va so fo maloloin po fo mai fo mtanga bo le kulanga kello ka mafa Samoa ai ofo ile o ngai kam ngai alor koko ile kulanga le tino vale por tino pa io ya le langa ko mai ma losia mtanga lo so fo maloloina mai le minista ya valasi lo pito fanua tonga manga sersele male afionga le fatonu sili male mamalo tanga lwenga le fa ma losi e koe fa mangaku mai ku kau kuanga le tu mamala utele ile sio manga lo ngofo mai se la vai kausia inga o ngai yalo mafa ngau lai io kau kuanga ia fa susu pepe io lato tina se ia ausia le kaimi fa kapura inga o foi ngai o ngai pepe e fa fanga ile swa susortina io al mena wo ye ya nga luava ya so karu fa susortina tu lo lava fa fonga le tunu ai fa ka mo pepa susure susu povi pepa susure te vonteio o le enka ia magisi ko inga pepa susu ka kere ulo ka ika mai fa fanga ngai fanga ula iki io de ala fa ko inga so fo malo loina e ka kaulava o nga fa susu pepe ile swa susortina io ma o inga fo yo lo mai se soka inga va laka ile tina malantam mai lava kai mela ki se ia o nga makua
aku ya onga ya ma fa solo fa penga io alanga mele ya ngia sia ke kua ia fo ya le ku pange o ka ko ka manoro io wa fai ki fa le ko ngona yo inga io le o foi mala ko ya kan ya ku kinga ile swasus ya wale ko swasus mo ngai o lo ka u ale tu o lo mai kausima ma fo ngai maka puero la ko ku pu ya le la siata fa time tanga lunga so fo maloloina le o ko fa mangaku mai le ka ua o le mama o sio manga pe kau ke ngongo foi fale o ia le leinga fa mama io me fa inga se senga o tau mafale ainga ia le leinga penga fa mama inga ia pui mai le nga kai fa ngau like a le ainga ako mai fa ma yo lo pepesi ngai vai ka a siata ni so tatu tala lava mai le matanga wenga so fo malolo ina le nga fa mangaku io ya Samoa nei le ulanga fo yo le o le ofnge yo mo fa kunga kini ile mau po le afonge yo le i se famtalang fa pia fatunga o maloloina mo tangata umo Samoa yo sa ngo ele min star so fo maloloina ya valasi yo i langa la unga fo e koe fa manga ko ile ku le kulanga i kakau o nga pui ko ku mai de ngi fa ma ile le yo le nga fa se fam kalanga a fo nge yo o se kala mai matanga wenga le fa pe mai ele o ta fier fa tupula ia o le fai numero i la tou a fia fa tunga i ta usanga ta itasi longo winga e ka nge mai o le fa kupula ia lava ngumela o i la ko a fia fa tunga pe va nga le fa ma toto se tulo i ka usanga ka ikasi ya le ko mai malo si sa ndo nga le al minista man matanga wenga inga ia ka ko kausi o mea ai lava kausi e so i fo malolo inga ia mafai o nga ka ko alo sama ile a fia i fa ma inge pe o fa kunga yo ia markele lava mai ia le foi lava fa dia ile se saun matanga wenga foi ile vai a sol nei ia kusai foi mal fa ka wa ingo ole ka ko fale mai fa ma koko ia po fa tunga fo ia mau e ka Samoa ia ngi fa tunga o malolo ina lele mo so i fu ala lele fai pe o asoma ia Deso tatou tala asiata o loo le sa valia mtanga lwenga o malo le fiona komsina ma le pulenga mtanga lwenga o malo ia nisi o kolisi maulunga i taulanga e pe ona ia isanga to Joseph Saint Joseph ma le aonga ma le kolisi o malo fo ile kulanga i le vesi le kula i mai aonga i le kaulanga da mkanga lasongi le langa sa valia ma fao o fe au mtanga lwenga inga ia ko e longo puia li ai ele ngaka i faurulunga wa onga ma fa na wa onga inga ia fa ka ua le mea ngaringa ko le onga ai lo le wa ko fa mo wa ko fa fusu anga ka ura fa isi ele o se kai mo le asia tau kura i mai vesi fa pia yo ele o se kai mo o fa ngonga ele ngaka nga vesi afia ko makaka lau kele ko ya afia ko ma me ko kingo angisi o fa pisingisi e peila nga afia fo ingisio pasi la pasese o ka vale la pasese mata vale to tino ngai kanga i mo me fo io me feko ngia solo pe o king fang o ma io le langa sa vale mtanga wenga ile vai ason nei ya onga ye lua pe onga afia i vesi ya kaulanga inga ia ko mo mori le fea inga ia kau mamao mai alom fa na wortsa tato tunu mai le kulanga o fa vesi io le manga ngere fongo le fai mai a faia va ai mai ku u fa fo de vesi le ku pok sor kaulang e fa ongo ave ma mele fio mai isi su yu fono io ar kulanga fa time tanga ngo le o sa valia le kulanga inga ia a fo ngi inga ia ka fa iki ki ai lano ku pu so ngi me o vesi io o ke o fo ha u i fa nga u le o ye o mala malama ma ia ka ku ngar ka pu inga ngai ma ku fo yo lo o lo ka pu ia ro la ko mai pokwa onga io ia maleo mai o sori solo kaulanga ia marka ko kala mo dia sia tamu fam sinoga lewa io inga e taule lea e swafa ia foi le ngola kwama Sunny Crichton le kaule le sa sola se me fam sinoga mai kai fam sinoga o lalo le vava inga leo ia le luva so kan wai le fun ka ko ga sola se mai kaule le mai lalo le vava inga leo sa kiu ke fam sinoga ele umi se kai minga sola ai ko mau ai leo ile afia fio sola valia ia ma ko ka fia ma fai o morianga o lo fa pe o afia ai ia ka le o le umi ai ngo fala au fa sainga o le marijuana ma le umi ai nga o le pai ura ile aisa po me fa nga ura ile aisa io o le nga oi martale pe fale
ko ulo ye mal morianga le sola SMI le baba inga le ia le ala wo io inga Manukau le ale ya Sonny Crichton o nga morianga e kusai male ma fa ma ngale le o le kausanga lua fe lusfulu nga fa ko a makang sor kula fongo ma le usolia por ka le ale ma fa ma winga anga sor nga kula fongo io ya o lo ilalo baba inga le o kaminge e ka dia ile aso e la wo ilo fa unga ya o asiata ma fa fonga le tunu ya o nga yo ka ko kala o ko nga ma sio tato tunu isamo nei ile nei va ngole fiafi a ko la fa kula bangoi ile tato ofisa tu alo faftai wa sila mai o da u fo I sia u kama I kau mafainga fai mai ka update ai o so ku ko per ko nga ya ula awia ale la ale o ke manga fo ye tau atu ya jo le uso e pe o ke lo se mai ama Samoa ya o ko orki ai se o ki dia vai o la elengi ati elengi me fo nga green screen ole la awola vai e lui ya o la ku foi Siau. Si na fia ifo. Ko ki aka kupu le leila uru le kua. E o ai tono tato office. Ai pore aso te fio mai. E ke ro ke o mai wa fua le leila o fai mala uru le tua. Ai fa tai mo tato o tonga. Ele leva ai ore fesili. O vai atu inisio tato tala o toto. Nai va enga ia. Wa ta wai ta lo fai nai tamaitia na ave nei fale mai tūlanga o le le whangaina. Tūlanga fo I o le o le whangaina ma. Tūlanga whapena. Ia o le la wai ta ua nei la le ta ua o le suasusu o le tina. Iyo. Ta ua te le suasusu o le tina wa fo I anga kako soifua ma feo la ia o le suasusu o le kinga ia so e ma le mama. Mama fo ile mama kalo mama fai ma. Ba dia lava. O ka la kapi o ka momo e mai o ka upe. Fatu ai fo ia so laiti. Io e. A ole pe ka mau aku pe o ka e serva e ngale o di fale upe ka mi. E fana tau talanga mai le va langa ele ma na ia tele le mama yo ngai ka mai ki wale ai ni swa su soltinam tu lang pe nama. Faftai asiata. Langa nga au ye fa so al matanga wenga ya e mo fa tulo foile ile fa fonga la tunu ile nga ngana la ka fonga ngalanga nga o ya ile fa so al matanga wenga man ko o matanga wenga so fo malolo inga ele ai se mega nga e yang sa ngola ka ele ai se mega nga ma e fa nga le ngangu sa e fo nge fa so se mka inga ia fa ngo fie o nga malam la o le si kule ko ia so fo malolo inga ku sai fo male por kala me sa fa peonga o le kupao ka ko ke kama o le fa pela fa ya ko la ve ko ma le po ore ka le kala ngo ele o la ve fo le po le fo ka ko por kala o kama o kele lo la ko fo ngi o kele ka mar suasu o le uptu sa o kele ka mar suasu o sak lo winga o le ka ngi le alor toto po le pepe fo ele suasu wa pe o masanga e ka ngi lo ya ka ngo fo sion kinga sa pai lunga ma fa susu o lo winga o le foi kan ye ko marka malo la ko se fa mole ka ku ka malo se o ye o fa ngal wa yo se o le mea ele nga sio ki swa susu mo ngai pet o le o fa ngal wa ai ngo fo ya ka fo o ngai kinga o lo kausi o ngai kinga fa ile lo kausi ya ngai ka mai ki yo pior ku langa nga asiaka yo o le ku langa ya e pe o nga ka ko mamla ma lava le mea lo fa le tua ese nga mai le mea lo fa ele tua le o lo tau ai ko a mai ma le swa susu mama maua o mai ko kongu le vitamin A, B, C, K, W io maua o mami na rale le a wale le kausia ingo so fo malolo ingo pepe mai le ki se o makua o le ngebo ko e fa kilo ki markama o nga sa o le pese a le kise o le fai lele ia tuli mama o papa ia e tau mafai pe ana o ia fa susuna o lauta ma le nga fa lo siata manguman ele mai Samoa o ko sila kan ko ele ka ilo ise fai lipoki pe tu sala la vai le na fa te tele to ye to te nga le fo ise usole so nga ya mau Samoa tu langa fo io vai ngai ya ngai le fengo fie fo eli ia le oto mai ngau nei tala ia bisela isi vai ngai awala ngai e kali efu
ai le se ia le lipoki le o mai Samoa le ngo fa mau monga ia lo ia ale official so fo maroin ai wala ai mala le ia fo ia ile fionga ming sky me e fionga ming star so fo maroin tata mo pese no ya o le ke mai ka wa kule mamalo le tunu o lo fa fonga foi mata po ia ta le tako por kalame mata o fior Tautai A'E wanga ore ko o le ala ke vai ko mai si ko pea wa mau le ya ka ko kota malanga mo sia ka voi no or ku langa ga lo ke vai ke o le ko wa ka mau wanga le ya ila wa ya oi lo acha o le si ku langa sa fa mamba fa me so fo malo lo ina sia o le ku langa fo ile ia fai le lei se a inga fofoina family planning ia le lei ia fo inga ia kausi le lei le va o le sika mai kiki ma le sika mai a seta le mea mongi sa ia inga ki nga fa ai loa ile por kalame le ale tanga ben e fa yaku inga ika mai fa ia inga fofoina ai musu mongi lava e fa yaku inga ika mai fa ia inga fofoina ai musu feika kama io le ala fai mai lor soi fo malolo inga e ka kaunga a vaku kama e o aku ole ile soi fo malolo ina ile vaenga kongo lo fakalango ai mo me o ainga fo inga ia fa mala mai fo e ngai kama ka is fo mai la ko lo wo ye ko mai fa piko le kulanga ka u ole fai mo me o ainga fo ina yo wa ye le skama ele o mamla la wo ele ma fo lele fai la ainga fo inga ya lo winga mo ya nga ye le sipiko ai mo ki ga le sipiko ai lo le nga o le mero ko mero fo maro ina ko ya waku kinga al waku ma waku tama yo inga ia fa mala lele o la e nga fortina fai ai nga fo inga o nga fo ino nga malosi ar ku langa de ole e pe fa ya ku ka ma ai mo musu ka ma yo wa ele ska ma fa pe sorry e bo nga le fa ke a mai ka ko so fo malo ai le nga ai tu se la nga so fo malo ina ia o la malo ina ku pa fa nga ma ia fai le ba ko mai awanga ipe yo le puko si ke por fonga fole ongora le malanga fa lo seta wala ngai taua avo le nga yo por kalamela nei ele lo na el so fo maroloina o matua te le la to promotion free le waka fa yet ke min ngai eyo wala nga page langa mana tu le ngono no imar to telo tanga tai le awa awe fa se mi ngai ku ngu ma fio anga yangar kai ko se fulu kai ko ro se fulu ar se mingale waka fa ya ku kai mi ngai ta wala mai lau o tonga fia se fulu wa fe Samoa i fa fu mai o Samoa wai e ta ua le fa mala malama vai ngani me tu fo ta to tunu mele ka ua ya ke au se tai ai fa ua be alonga fa mangi ngongi mea ele upu fa apertania fo ile le consistence e fa ua be o nga sawe kali mai fa mangingo le ala fo ile ta wai me o fa la wi lo ale ma lo ta ora mai I press release ale tai por sui kai po ai huma mingiska le nga ale mangingo se mea e fa inga ka ia nga ka ko fa la tele ma soifua se soifuanga fa la wa tele e kau ke alu fa pu mo o ia va tu fa fonga le tu pe ila mele ti ta o nei o le ma fa wa yor kama mai aso ia malona mentality a faile me lea o le soifua o le afoi o le ainga fofua inga peia o le paaki fo ile le mafasi mai le va o e mare tulo I tu langa o to fanga ma vainga fa pena I to fa ai ele ai o le finga nga ele ave ai o fa mo e fare o le ku ai fa mo ele si ele ai e ai ato nga fitinga e ai finga fa al soifua maloloina e tau va sa ai io nga kau ia se kai min kau fai mele ya o lo sunga korkota ia fa fe tai bor fa fe siria seta se ka wo yor fe siri langa wo wa ai le nga o me ka o family plan ke lo ya se ka o uresi ka ma lo se pika ke ro ko fa le mai ka kilo aku fa pe pe wo ka kilo mai se si ma fiaru ya kai la so po se si vo le mo kwa ka ya kai yo o uresi ka ma lo nga ku ya ka fa o le tina a o fea ngai mama itang ile kai mi leo e fa longo ile pepe foi le ma fai mai kala fo ba ya se vai le ka fiki so o ka ma so ya ko kota le ka fiki yo asiata langa nga o ya mo ma fa mama lama mai fo ma I me ka o le ainga fo foi le ala ya ile ma fanga yo ma o le ka ua yo le fa kuanga ngai fo ma ile fa pe mai ya ngai fo mai
a mea awangi ia lava kai ko rua o ka ko fanga le ai o le faukuanga ngai fo mai e alofa fo i matanga luenga i le malosi ona itina ioi i le mele le ngafaka ua le faio ainga fo fo inga ia fua le ele ngaka o le ngafa kauri mainga o le kausinga ai o le malosi o tina ke le fo ia o le sao tina i kongo ai ai aku wakula i maka mai ke ko ongo ko fiku fatu lo ai ngai nai lunga ni fo e lai o ngai la ku fanga fa ngumela nga o fa manu nga le tua yo ai pe lo ke kala ngoa ui ai ngai lunga ni fo e vai le tama ainga ele ai se fa nga luenga o le ko akelo ka mai asiata wo ka ri kongo mo o ilo le ka ua o le ainga fo inga ele o se mele anga yo o se me le fa kua mai makarakala ngoa mai ngai fo mai wa ele ko mai fa piko mala nga fa lo ya ma lo fa tai wa ko se sira sa mo ko inga ma ku i ele popore se ainga fo a la var mani no malam o le si la va nga mai tata o to te mana o e a fe ai se fa lo te lenga ona ta ya fa to fa ile nei vanga fo de fifi o le kupula ia la von me ngai o fusu anga fa na wa onga no fa pe au ai ni no vai to share mai fo ia le to fine ia ni ro mai ava mai na ilana ia page ia le video le wa va tu lunga o fa pe au ia yongi ngai memories fo ia wa tele atu tau sanga ina te ai o va vai ku ngale ai o le me fo si akisi vanga le ma tu wa fa te tele ina nei tu langa mau sa mo ioi asiator ku langa nga wale asar kausanga mafala velave ioi mafala fa pe le vao o fa na wa nga ye fo le vai kai minga kupu ai fa bla fa pe nga afia ai mai la ko foi le fa ka wala ko loa fa savali taulanga pe le a fa ka wa paingu le a fa ka panko la ko la fa ka wa fikusi a wa fo ila o le afia nga ka kangi o le afia la ko ala ko me fa tau po le afia la ko ngai ka mai pisingisia kai pe o kula apa ingu kula aisa ia fa maru lo ya pain o nga vesi ka mai kia o e makua ile lo la vai e alo mafana wa o nga nge vesi se kula nga foi lo va ia ngai ka ma ku le sa fa e soli ku ngai ka ma ku ka mo ya foi le fa le vesi ia nga fe kong ya ilo la ia o aki fangu a fa ye ingi ma ile mele fa le vesi fe kong ya i solo me ya me maloma menga ma afia e pisingisi kai pe o ka vale la pasese o pasi maka vale ko kino haka ma wa yai fo i kanga ngai isi kanga wa ke ya wa afia ku i me fe kong ya iyo male ku langa la fo ile le asiata ma fa fonga la tunu ia ila ko i fa nga wa onga le wa ku ngai kanga ma ku ku va ai fa di fo fa ile ka ku laki a fa di fo la ya fa ile si ma kanga ma ku ku asiata o se ku langa ile makanga o fi ele o se va inga le le kilo mai a malo o foi o lo fo malanga mai le fongo le o lo fai mai sa mo ya o ki topa le kulanga va ai mai ko inga ve vesingi e fa o i ma fo fongo isi kai kai o malo ka pulenga fa persone a foi o ve vesi ale e ku pulanga sa mo e le o anga ka ko sa mo e fa o manatu fa pe nai tanga tau sfonoi pe a fa pe e le ma fa inga ka fier kulanga de kai lo yai wae o le me mongi ai wa le fa ilo e ke fusu lo asiata e kuri mo ko e malao mali e ke le ko mo so wa e ke wa foi na ile sia onga ele mo so wa bango ya ka ilo ya ipo ko e fai nga bia a wai e so kanga e ma fai nga fo nga u fiu fo nga le pesa lu la ka peka singa bia ai wa le fa ki ngo ai lo le kulanga ka ka fai ai fa fe tai la von tanga luenga o le nga ma fai nga sa va dia fo e le tanga luenga ia ko lising e lua sangata Josefo Marco Lisio o Maluafo ma se fa o ye se au fatula fono inga ia mafai o nga lima kai ngai ro la ko savalinga ki ka sanga o fe ngai ma o ma le nga fa lo siata malo faftai tele la ve tele so to lo fo ia sunga mau faftai mo ta tala to ni vanga fo le fefi wa longo pu ile ile mamaru lo tele le tu ma wa ta to fo ilango tonu ia le vanga fo le afia mi se fo lo to tua anga le pele tua ya tau puleo la foi ia ile la foi va yaso ele tato por kalabe masani yaso ngafua ya me se foi oni sio vai nga tato te so ta ia wa ka ua ia o maua so va yaso me fai ia no so ta mai ona ole fia mo o la votangata e mai ni tato update ya ese mai ya tato ni si foi update lo tele no to mai foi ele to fa ia va ai
ia me se lava fo ia na inisio va inga lo tele mo nei va ngole fiafi ia alo fa tele antu ia ti oe ia le uso le nei va ngole fiafi po lo sunga fo mau ia me se fo le ainga ma se tato tunu o i Samoa ia to mo se sita o to ngai le la fo i va yasu ia ate ua lo fo ila so tai au ye ni va ngai fiafi so tai ia o lo ma fo ile na so fo mo le fiafi ia ma ru tele ina fa so so ngo to e lo sunga ma tato tunu i Samoa fa to fa ia mo le taimi ya sai foi ya seta fato fato le malo le tunu sai foi ya malo fa tai ia ole na wata wo lunga ma por kalame ma so ta inga male sunga ya mau hunt ole suiso upula va foi o tato o tonga le Tautai A'E ia le ngato tato por kalame so ko fu ia wa vela va foi mai sia so le vai so pe a ia ni vaenga mo lo to si la fia fa tai foi le uso foi poleta mali alo le tunu ia o lona fo ia nganga ina ia maua tatou o loo e papa au ia tunu mamau nisi fo yo meo lo tupu tonu sio tatou tunu maua ile ata ia e maua fo i le mala manga tau runga le por kalame de vanga le fiafi te lo fo ile sa tau fa fonga maua i se fa soa na tau wala antu le taimi wa fano le tatou por kalame nei e peyo no fa ia tu va nga fale na fe le tatou fa soa mali e fe no lo fa fonga maua sa mo ai me se foi pa ior fenga malo fa malu lua o tele manatu foi e avea foi le fa soa ma vaenga e ave se le to tele ia fai kali ia kanga kaya malanga avenga aioi ai awane io tanto mo wai le to nga me foi le e a tau o mea tanto te le fia isi vaenga ma isi vaenga e ona tanto tau tasi lea ai ava ia tu loa o lepe kau kupu mai i se vaenga po ni vaenga po se tangata o lai te fia mai langolango lava ia. Ia nga ke ia lea ua salu ila lor kapeka ma faa pasi ma faa le a fea. Ai le winga le nao la utala vai malu fo i le faa fonga maua le atunu. Ma se fo i o le fai ngā malo le fionga le te pa le bia ma tūlanga uma. Lea ngai a fua i le mātau ma le vaa atu. E ia ise tari tonu ngai faa pea. E iai se tiu te tau ave. O se pale mia po se tai o se malo. E na te tū la iai. E fe soani ma kava malango lango. I ana minista. Ioi. E ai pei tai la pe wa ese wa faiva ese ro pepe va vai atu. A kau ku fa kasi la walanga fa sa mo fa penga 1 + 1 = 2. Ele fa pe 1 + 1 = 1. A fa popo ila makala i e sala kua solo mai ma fa pe mai e pei o lai va le fonga va e pei o lai le fia pai ia la fai e pei o lai le o fekalangoa i la fai ma sa lai ma me fa pena ai a va ia tu lai swinga yo bo sui mai ko kongol pale menge ona pei le e moni me uma ya o fai ngā malo umai e sere overprotective o le pale mia ilang kapenge ka manga mingiska lenga wanga mingiska o langa au waa ya ai ne te ua fai tau ese tutuila ma api le ngai fa lele isi ai matau Samoa le atunu ya talo fo i matulanga uma mo si o tatou wajuru la so tai au tau mana o sa ili tele fa lau tele se tatou su engal por kalame ia ini si vaenga le isu ar lupi fa me se fo el tulanga o lo iai ioi ai e makua i fia fai kala por kalame le fa fonga mai ele fa uma ia Samoa le trupe e matua ta fia fai tala esu po a mea ia fola so o ar kai o le kuangai le anga ke ngofo mai ia e winga i mingi skaya I love to know that e fa soa maka ure ku ia nga fai mai le fili nga le ku ula tobia ia fa pe na o se foi fa ele tau na o se aikia po se mai lei e kau PCA u penga vo ilele e kau nga kongi ko kongu e fa nga ele au porkiki e ka pe ku ai tu lo e fa pe ile si wa fa pe nga kongi ko pe se pe o ma nga ya pe sai ma me ia deula ele longo le ma ele healthy mo le atunu uma le lato mai mo nga ma le tapo inga ioi ele longo le a kongo e ma nga ya wo ko ma sangi e touta alo para pe ka alo le nga fa pe nga ma tou upu fetongi ai
ai o lea e mātau watu lea tunu. Lea ngai pala le maa e le pala kala. Ia, a mangaru se le manga o le tauta mahani la fuifonga vatele. Tato fila ila so tai au le tau runganga o le tautua le tauta iai. Mai se fo le Blue TV, mai vaiaso te itasi. Ia, wa yei fo ise upu o so poutu, ma le tauta mali i lau fonga maua. Ia, fo ise nei futu la fuifonga vatele matua upu o e Samoa le antunu pele. Ia, fo i mai proklame la tau ia. Ia, o isi fo i o soa o manatu la vaia o le tau au auna. Ia, ai le vai ai le tai ai fua. Ia, le au tasinga ia o le whaato whala i ngā le company po le tātou Blue TV. Ia, tō ono a ziata, whaato mo e le livanga o lea fiafi tātou whailoai. I le aso a daiao, a lofa tele mo utou. Soifua me manuia.